O te whātalo whātui le tunu une nei aso fau wha mālo o wholau tātu iei le tai au le aso whareile o le aso sifunu mo le lima o le masina o te sema lua awhi lua sifunu mo le tolu. Ia anu mai o le si ufonga o le laumua le amtilina ni tautua tātu saunu ngā lotu o le ataita ia le sunga le whawhiringa Reverend Oliver Tiai mai le kālesia whapatonga ke usiano Samoa Lower Hutt. Smai al whawhifonga. Tātou tāpua i atu i le atua, whaauta o le alii o le leo leo ia Israelo. E le tu le moe ia e le moe lava. E leo leo le alii i lo ulufafo ma lo ulufale. E a mata mai nei lava a e o i le whaababau. Tātou te tālo. Le atua lo mātou tamā e moni lava upu o ua fiong pa ia. O lau fio e le tu le moe e le moe lava. Sa tā o oto i mātou e moe ma malo lo i le pō ua mou atu. Ai mata ala pēa le mana o lau fio e tausi ma leo leo le soifua ma lo mātou wola. O mātou ala whai manuia mai i le nei tae ao o le vi inga leo oe lo mātou tamā. Mātou whaalatala atu, fōa i mai le mana o lo wanganga pa ia, a o mātou o tāpua i mawawi atu i lau fio. Ma ia maua ai le vi inga o lau fio i o mātou tangata, i le soifua ma lo mātou wola tāpua. Leo lenga lea ala ia Yesu lo mātou ali whaola. Amene. O le whaitawina o fionga pa ia le atua, tus filfilia mo mai le whenga inga fau. E fesol mta upo e wha. Whai tauina mai le whai upo e sifuru ma le fitu. Whangata le whai upo e lua sifuru ma le wha. Wha fonga o te whai tauina. O awhionga pa ia nei a le atua. O le nei o te whai atu ia te o tau ma tau tino atu le nei mea ona o le ali. A ua tau te toi sāwa bali wha pei o nu wha pau pau. O sāba bali i le valea o lātou loto. O lo whapou liulingia o lātou mafau fau. O li liu e se ina i lātou i le ola o i le atua. O na o le valea o ia i lātou. O na o le maa o lātou loto. O lātou le langona se mea. O tu ina atu i lātou e i lātou i le mata aitu. E whai mea leanga umalava ma le tu ina nau i ai. A o tau e le whape nao na o ina e o tau ke riso. Pe a whai e moni o tau whalongolongo ia te ia. Pe a o ina fo i o tau ia te ia. E pe o na iai le upu moni ia ke riso. Ina ia o tau ese le tangata tuai o lo o leanga. E tusa ma le a mionga wha ana mua. E tusa ma tu ina nau e wha se ai. Ai peitai e toi fuata ina mana o tau loto, ma ia ofu o tau le tangata fau o whaia e fōringa i le atua, i le ami o tonu, ma le ami o le lei e wha maoni. Ia wha manuia le atua e le whaitawina o ana whiong pa ia, tu maua tupe ia te ia lo na lava vi inga, nei e o i le wha babau, amene. O le nei o te whaiatu ia te utau, ma o tau tino atu i le alii. Aua tau te toi sāba bali wha pei o nuu wha pau pau o e sāba bali i le balea o lātou loto. E wheso e whaam te fwoi po e sifuru ma le fitu. O le manatu au tū o le nei fo yaso a ve ese mea tuai ina ia wha auru whale mea fau. Take off the old to put on the new. O le mata upu lea o lo tautala i aile apostolo. No na tolu lea o mata upu o le tātou whaitau ngā tusi o le neiva yaso. O le ave ese o le ola tuai. E sui le ola fau. O apopo inga le apostolo sa ia tusi e tuai le au whātua tua i Efeso. O le au whātua tua e le ngata o e na li liu mai. Tangata onu ese i tāpua inga whapau pau. Au tangata i utaia foi. O e na li liu ese mai le lotu i utaia.
ai o lātou talia le tala le lei a Iesu Keriso. Peitai o le whawhita auli sa wheangai i le whalongo o le apostolo. E ui ina o li liu i le whatuatuanga i a Iesu Keriso. Ai o lo tu mau pea winga ma mio o tapua inga whapaupau. E whapena fo i tangata i utai e ui ina o lātou talia le tala le lei a Iesu Keriso. A o lo lātou tausi pea tu la fono le loto i utaia. Tu la fono e le o whaavae i le finangalo o le atua. A o tu la fono e whaamalia i mna onga o le tangata. Maona tu ina nau se. Fai mai le apostolo Paulo ua whaapau riuni ngia o lātou loto i le mawhau i tu ina naunga o lātou loto o le whaitaanga ma mio e le tauta mali i le whawhia ngai o le tasi i le isi. Ai maise o le vata puia i le whenga iai ma le atua, ma le finangalo pa ia o le atua. E le whapenalea o a onga sa avatu o le whatu tuanga ia Iesu Keriso. Wa o Iesu Keriso o le ali o le alofa tu noa, o le whati nonga o le whaola tanga le atua, ina ia ave ese mai le loto pōngi sa, e wha malama lama ina, i le malama lama o le tala le lei, o le ono sai, o le alofa, ma le loto wha mangalo. O le tala le lei a Iesu Keriso, e wha malama lama ina ai le loto o le tangata sa wha pōngi sa ina, e tu maanga wha pau, o tu ina nau ma mio anga sala, e pei foi o na tātou taritonu i lo tātou foi, tala wha solopito i Samoa. O le tala le leina li liu ina ai, le nofo pōngi sā o le atunu. Na utu ai le toto malingi o le whewhuri tu ai, ai maise o le fe wha alo ai o tangata. Wha pena le anganga o le apostolo. O le toe foi i o lātou tū maanga ma le mawhau whau pēa i anga whawhau pau. O lo avea ma whaalawe vai le tala le lei a Iesu Keriso. O le tala le lei o le alofa tū noa o le atua na whaia e Keriso. O le tala le lei e wha upuina e le apostolo. O le tala le lei o le ola fau. Ata lia e le tangata. O na alu ese lea o le ola tuai. Ai wha atumu e le ola fau. Ma mionga wha ana mua e ave ese. Ma tu ina nau e wha se ai. Ai sui le alofa tu noa o le atua e ala ia Iesu Keriso. O le tala le lei o le wha o le tanga a Iesu Keriso, fai mai le apostolo, ina ia toe fuata ina manao o tau loto, ma ia ofu o tau i le tangata fau, ua whaia e fōlinga i le atua, i le ami o tonu, ma le ami o le lei e wha maoni. O lona winga, o le tangata tuai, e le wha maoni, e le ami o tonu foi. O na ele o iai le atua i le tangata. Ai whai mai le apostolo. O le ofu i le ofu fau. O le tangata fau. O le tangata ua fōlinga i le atua. Ua toe whaafo iai lona loto ma lona mawhau fau. O lana amio ma lona o langa. I le ami o tonu ma le ami o le lei e wha maoni. Ona o Keriso le alii whaola. Le au soe a Keriso o le manatu au tū. Ave ese mea tuai ina ia whaauru fale mea fau. O le vai taule nei o le kirisimasi ma lo tātou wanga atu i le tausanga fau. Ma sani o na whaalongoina i a inga te tonu o tātou whalesā. Ma tātou whaapotopotonga whanuu whaale kālesia leo ia whaafou mo le pepe o le Christmas. Ia fou foi le tangata mo le tausanga fou. Te atu le tausanga tuai a watu whatasi ma winga o le tangata tuai. Ia fou le loto mo le afio mai o le pepe o le Christmas. Ma whaafou wina le tangata
mo mea le lei o le tausanga fou. O le manatu o le whailaunga i le whenga inga tuai. Se ase mea ua uma o na tupu o le mea lava lea e toi tupu. Se ase mea ua uma o na whaia o le mea lava lea e toi whaia. Ua le ai lava se mea fou i lalo le la. Whailaunga mua mua, whai upu e iwa. Ai whai mai paulo o le nei, a whai o ia ke riso se tasi o le tangata fou ia. Ua mawae le ola tuai, wha auta, ua o mai le ola fou. Korinito e lua mta upo e lima whai upo e sifun male fitu. Ioe usoe ta mama tina o whanau a inga mawo ia ke riso o le fe au lea le apostolo. Ua uma o na awa o ina i tātou i le tala le leia Yesu ke riso. Ua vala wina foi i tātou i ti ute mawhaiva o le a inga pa ia o le atua e ala ia ke riso e peo na o mai le apostolo i le neiva yaso. Peitai, e fe momo wa i lava o tātou loto. E fe momo wa i langona o tangata tuai. Langona whaanu pō o anga salama mea se o le lalolangi nei. Ma o tātou lava tu ina naunga. O lo pā ua i pea o tātou tangata pa ia. Ua uma o na whapa ia ina e ke riso. O le whaapoapo inga le apostolo. O le ua ia ke riso. O le tangata fōwia. E sabali i le loto maulalo. E tutupu fōi maavea ma tangata matua i la le whātua i to tonu o le soifua ngalue. Ma le soifua au auna mo le ali. O le loto fōu. E maua ai le ola fou. E maua ai le sāwa bali whatas. E tusa ma lo tātou wala wina. Pe a whai tātou te talia moni. Ke riso i loso i fua ma lo uola au auna. Ke riso na maliu e whaaola i tātou. Na toe tu manu malo ua tātou maua ai le awanoa. E o atu i le a inga tu mau. I tala atu o le ola nei. I oe lau whaafonga e. Ave ese le ola tuai. Ai whaafo wina i lo tātou ta lia moni. O le maliu ma le toe tu o ke riso. Ia manuia le ki risimasi ma le tausanga fou. Tātou te talo. Le atuae whaafitai e fionga mai lau a fionga pa ia. Ta oso ina ai i mātou ma le au whaafonga i le neiva yaso. Whaafitai pēa i lo alofa tū noa o lo whaalia e ala i a Yesu ke riso. O ana a o aonga ma mea uma sa i whaia e maise le tōngi ola na i whaia mo i mātou. Whaafitai fo i wa vea māla e whaonga ina ai o mātou tangata whaatau waa. O tūpulanga ma mātou whanau o whaima mea whainga anuenga i a lau o fio. I ti ute ma whaiva ese ua mātou whaia. Whaafitai teita inga mana alo wanganga pa ia sa tauto luaina la mātou sabalinga i le nei tausanga. Wa i te whanua lalo wa tawhafo i ata o tau le lei ua wavala mai i le tae ao le tala le lei na fio mai ai Yesu i le lalolang. Ua mātou tūlata foi i le whai unga o le tausanga whaafitai ta maa. E te le iamana ia o mātou tangata tuai le sabalinga ungi. A wāna le se anoa la ua fio ua mātou lea u lia mai le nei aso. Ma mātou tūlata i le kirisimasi ma le tausanga fou. Mātou whaafitai foi mo tau mawhainga a tūpulanga mana ia mātou whanau. Ia o onga o le nei tausanga. Maua whailonga ua maua foi unga o suenga ma whamanuianga i la sanga ese o le ālatou o i ai i le nātou sanga. Whaafitai ta mā, o lau o loa tā ua, o le manuia o mātou a inga manuu, ai maise lau e kāli e sia i le lumana. E siri le mātou whaafitai lo ua lofa whaaria e ala ia Yesu ke riso, e pei lava o le mōni mau o le neiva yasu. Ua mātou mauai le ola whaafo wina ma le awanoa i le ola whaababau. Pe a mātou sala mō ma whātua. Ia tū mau i lau fio le vi inga o le whaamanu ma le whanetanga i asa uma e o i le whaababau. Ta maae mātou te whāto ese o na olo mātou le whaamaoni i lo tātou wā ma lau fio.
Whamangalo I mātou ona o lo mātou le whataua o lo mātou wola wala awina. Tele lava ina whaamua mua I mātou o mātou lava e peise I o lo mātou wata mai. Malo mātou malosi e whaponga iai o na mātou maua o tofi. Ma tūlanga ma wala awina ua mātou ngā lulue ai. Ua sa ili ai lo mātou lava vi inga. Ua le sa ili ma whaafoi le vi inga o lau fio. Whamangalo o le tonu o mātou taita inga I a inga. Tonu o mātou nuu. Ia e mai se foi o tofi whaare mālo ma ngā luenga. Mai se o mātou tūlanga I te tonu o le kālesia. Ua tau tewa nisi o mātou uso a tangata ma mātou whanau. O na o whaai unga mātou te whai ma mio le tau tamali. Ua solo muli ai foi I la tau e o lava I te tonu o le kālesia. Whamangalo foi tūpulanga ma whanau o na o la tau le whamaoni o la tau tiute. Ai mai se o le wha o ngā tatau o awa noa. Te tonu o whale a onga. Ma awa noa ese maua ai le poto ma le mawhau whau. A ua tō sina pēr I mea se o le ola nei. Lo mātou ta mālo whae. Wha māngalo I mātou I le toto I Jesu Keriso o lo mātou a li whaola. Wha fawina I pēr lo mātou wola wala wina mo la ua fio. Ai mai se lo mātou wanga atu I le fio mai o Keriso. Ma lo mātou wha feilo ai I le tausanga fau. Le li ie lo mātou ta mā mātou te suru whai I la ua fio. E malie ai o mātou manao I mea le lei. Uma foha I le ola ma le malosi. I le tino I le mawhau fau ma le anganga. Na I o mātou ta mā mati nā mātutua. Ai mai se po I le au whaafufonga ma I mātou uma. Ia maua le soifua manuia ma le ola. Au lia le kirisi masi ma le tausanga fau. Saunia I mātou e le mana o lo wanganga. Mo ia aso tā ua le ali ie. Ia te ātu fo I nei tau sanga ma o mātou winga tuai. Ai maua le ola whafo wina wā lo mātou wala wina. Ia mātou la ngona fo I le ngāruanga mana le anganga pa ia o lo musu ia pēr I mātou. Ina ia mātou tangata mātutua I o mātou whaiva matiute. E ala I le mātou wā mio. Ai mai se fo ia mātou whai unga whai. Ma le ola whetau siai o I mātou, ma o mātou uso a tangata. Wha malo loe o mamai. O e o mawhatia o na mana o ngā whaapitoa. Ai maise nai ta māmati nā mātutua I whale mai o a inga ma no foanga o tangata mātutua. Le ali ie wha maise o wha noa noa, le ngata o e o wha noa noa na o mawhatanga motusia e le maliu maleoti. O e o maua I wha noa noanga o na o mafuanga ese o lo e silfia. Ia e lawe ina I lātou I whale pui pui o na o sori ngā tūla whono. Ia aua nei tō whatu moana ina ese o le ola nei. Ia maua le ola whafo ina. Whamanuia whai lele ma pepe fau. Mātou whata aua foi o naitina o lo whea ngai ma maitanga. O le o loa tā ua ia mātou tausi. Ma mātou wha maoni I lo lātou tutupua e o whanau o le manuia. O a inga ai maise o lau ngā luenga pa ia. La vea I o pūpua ngā tia I taua ma whiwae vai a inga. I o vesi ai le atunu o I le nei vai tau. Wha sao loto e lo mana e o tau mia le sao lotonga ma e o māpatia. Lo longa ma wha ma ma fuie. Ai maise o la mala o nā sundura o fōfoanga. I tū ese o le lalolang. Ia manuia fo I tangata taito tasi. Tā ngā luenga o whalapo tonga o atunuu ma e kālesia o lo ngā lulue mō le manuia ma le soifua mālolo ina ma le saonga le mūlau tele o tangata. E le ngata I lo mātou atunuu nei a o le lalolangi a toa. Le ali ie wha manuia la o whai ngā luenga ngā lulue I so se whatawhai taulanga. Ia wha o la ina nganga mō la ua fio e ala I lo lātou soifua wala wina. Ia manuia lo mātou atunuu I New Zealand nei, whai ngā mālo mataitai ina ia langona le musumusunga le anganga, ua wala wina I lātou mō le manuia o tangata, ai le o lo lātou lava manuia ma lo lātou tau le leia. Ia manuia si o mātou atunuu I Samoa lo mātou tupuanga,
iai lou file mu, ia maua fo'i e le palemia ma le kapeneta ma le palemene le soifua manuia fai fa'aiuga lelei mo le manuia o le atunuu manuia le lalolangi atoa i lou pile mu matou tatalo fa'amanuia le ofisa fa'asalalau nei fa'amanuia fo'i le ʻaufafofoga fa'atupu pea le loto fiafia e auai i tapuaʻiga i lea taeao ma lea taeao matou te no manu fatasi se manuia o matou ainga manu ma kalesia ai maise lo matou atunu. Le ali ie o nisi nā o matou manao ma matou talo. E batu fatasi ma matou mnaonga le o uma ai whaia lo fina ngalo ai le o matou loto. E ala lava ya Yesu lo matou ali faola. Amene. Tātou whaio i le pese e lua o le vi inga o le atua e lua tātou te pese ai. Ina vivi i tātou nei i le na whaia i tātou. O le atua lava ia tātou whaamanu i ai. Ia matatau i tātou nei, ia i fofo i mama whawhau. I le opule ia i tātou, le tupu o le whaavavau. Na tupu lava ia te ia o mea uma i lunga. O mea fo i lalo nei, o ia na tupu ai. Ia matatau i tātou nei, ia i fofo i mama whawhau. I le opule ia i tātou, le tupu o le whaavavau. Na mua lava ia le aisena ia tupu ai. Ele aiso na ulu ai, e soifua pea ia. Ia matatau i tātou nei, ia i fofo i mama whawhau. I le opule ia i tātou, le tupu o le whaavavau. Ao le i whai uina le tātou tāpua inga i le nei tai au mori atu le whaafitai ma malu le au whaafonga whea lava le tafa o le atunu ma le tūlangi o lo e whaafonga ma awa i mai ai whaafitai le awa i mai le tātou tāpua inga i le nei fo i wā yaso whaafitai fo i lau tau lango i le ofisi whaasala lau ma lana polkalami whai lotu ia ai mai se fo i le whaafitai i sunga i ofisa nei ma le au insinia soani mai le ngā luenga, whaafitai fōi lau tau lango tāpua inga i lea tae ao, ma lea tae ao, ia manuia le kirisimasi, ma le tausanga fōu. Tātou whaai o le titalo. Ia tūmau mai o mātou lunga, ma lunga o lau whanau uma i le lalolangi atoa. Le manuia o lau fio le atua le tamā, le alofa tū noa o Yesu ke riso le ali whaola. Ia mafuta ina foi i mātou umalava e le mana o lo wanganga pa ia. Nei e o i le whaavavau lava. Amene. Ua whaafonga le tunu o le tātou saununga lotu i le nei tai ao, ia mo le nei foi ma yaso mai le solua o mai le tau nei tāpenaina le sunga le whawhingainga Reverend Oliver Tiai mai le kālesia whapatonga Kirisiano Samoa lo hat. Ia le ngangala wal whawhitai ma le whamalo atu i le sunga le whawhingainga whawhitai tāpena. A malo foi mo tātou saununga lotu le niwa yaso. Ia mele ni tausanga atoa mpor kalame sa a patia e le sunga whawhitai lava. A malo whawhitai ia matu talo yang le atu le tua mwhamili atu.
ia foi fa ungo le vai aso mala ngatu le fa ungo le tausanga ia mala matanga na tausang fo le fu no fu alo mala kalisia o lo ta po mai o le ia le tai o mala ia so fa ta ilava o le ingo le tua mal tato o foi pese ia amai alea e o le fanga solo foi lo por clame ata le tai o si fonga le lo mua o le fa fonga mai ia talo falava Hi Samoa,
anti tala hia. E stano fifi fallo ile atta le taiao. Laugh of the morning. Amat mele apple feet to the vanveal. Su fongalo mua. Atta le taiao. Ia o tātou porkalame o ata o le tai au, ia le nei fu ua tātou toi whiloa i nei tai au mātango fie le lofa malanga le lei o le atua. Fa whiloa i mwhata alofa toi pa ia manu malu le tātou tunu. Fa malu le folau. Tal tonu nava sa manuia malu longo le pō le pō. Disi le sa ngā lue o manava mani nei tai au, ia o le tō yaso nei o ngā luenga. Ia o le malu lo fo i leo nisi i se ia o lia fo i le pō le sāl, toi amtania lea. Ia ua tātou tō aimai nei le o ngā tonu fo nei masina, nei la so sfurima. Ia moni oi, tolu sfutasi aso le masina nei, ia le u tātou fo lau atu lang fo i le o ngā tonu. Ia ma tātou amata o na tātou fātu fo i le lua afe lua sfuru tolu. Ia maona fo i lu i tau sa tātou fo lau wai. Ia ma tātou fo le toi aso nei o le teile wa o ngā le whanau i tātou atu nei. Ia o nisi a ongan tu o le vaso te nei, o nisi a ongan le vai aso fo. Ia nei tai au, ia ua fo a ima fo i wha o popo i lo so i fua mana ola. Tātou te toi whilo a i lungo pēu le ea. O te whila fo i te whatalofa mō wholo whatu. Mālo so i fua mālo whalau manuia. Ia, o a mai le nai tū o le lalangi lo e mafuta mai e. Whaftai fo i la tau leo whatalofa mai wha manuia mai. Ia e whapena whaina o whatalofa atu ma wha manuia atu le nei tai au fo. A mālo lava ia le wholau i le nei fo i tau sanga. Ia ua tū whatalofa i tātou mtua tausi umalava. Tono a inga, ia po tono whale mai o iai, mao tau lo tausi e o tau mālo, so i fua mālo wholau. So ngai whawhenga inga mwhale tua, lo loa lea tunu, o le mālo si lea tunu, o manai whanau. Whai lele mpe fau, whape fau i tātou paanga. Whafonga mai tunu o mamao. Au se tālia, ia o Amerika, Hawaii, Tutuila, Samoa. Ia po Amerika Samoa foi. Ia maso se whahenga o laulangi nisi mafuta mai Kanata o Isiamani. Ia maisi lava tonu o laulangi ia, alofa te lea tonu porkalame. Tonu o lau mua nei Wellington le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia whapea fo iso se whahenga o New Zealand. O le tatou app lava na Samoa Capital Radio app. Whapea fo i ma le tatou YouTube channel o le Samoa Capital Radio. O le Facebook Samoa Capital Radio. Ia ma le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo tonu. O lo ainga, o lo ofisa, whawhenga luenga, tonu lau ta vale, po whea lava. Ia ma no lava whawhtai whawhong mai. Ia o na minuti o le whawhonga le talo le tau. Ta fo le valu tātou tala mai sa mum telefon pere masani ai. A talo whātu le ngang whiwhi tele. Ia manui o tele. Ta pena pena ngal tātou tunu. Ia mo fua ngā le tangata lewa ia, ma le ainga.
ia wala fo le famna tuina o kiwi si masio ni te usanga te tono nisi o ainga malanga i Samoa pe malanga i Australia ia isi ainga e whaatali la tō malo e malanga mai Samoa ia ese fo ile ma le ni vai tau i fiasi isi inga ma ia o mafutanga e ese le matanga o fie fie loa il fie fie ia pangalea ia o winga i o me o mafutanga wha mawai ia ole loi matamalingi ia i wa whainga tā telefoni toi fie loa i pia o le valvala ia le teminei la tātou watu lo iswa fie fianga e ta tala i por kalame ata le tai good morning tālohani tātou usu te kirau mālo soi fua al fianga ma sunga taulanga tangaloa pesengo le kimisi masi
Pa fianga na ma sunga tau langa tanga loa ia te mina usmel fa fonga le tatu tala le tau pe na tu ina mai foi l'official va ai tau o le aso le nei e langi le tau o le aso ata ia o ina ti munga fa pe foi la sa ia o le aso ngafua ma le aso lua toi foi mai winga langi le o le tau ka piti manu tu fa nui mutara na ki e langi le tau le so fa pe foi wai rapa ho spade tau po mama bro ma toi langi le ia le tau le aso nei o le maulalo le fua le malulu o lo iai le se furu tolu anga ilunga le se furu ono o le ama whanawhana inu uia na uta ua nei ia o lo iai i le se furu iwa anga ilunga i le lua se furu male iwa e lua se furu male iwa le vevela o le tau ia la tatou se ea toi whaongana upo le vela ia o le ma whanawhana lu furu iwa o lo iai maulbroi le asol nei la matua i ma whanawhana ala o le tau ia pevi vela foi au kilani le so mtu ilangi le ia le tau ia autou o le vava ile motu isaute o le pito ilunga o le motu isaute inu ia le soni Picton ia Blenheim motu weka ilangi le tau le so kala estete ilangi le foi le tau fa pe foi Queenstown to ulu te munga Invercargill ma Dunedin o le malulu o le ea i le lo ia motu isaute o lo ia le se fulu anga ilunga i le se fulu ma le fitu ea mawhanwhana lo i lufulu whaanga i lunga lufulu fitu le mawhanwhana o kala estete i lesa nei mātango fia lava le tauru moto i mātulu nei aso tuale ai ma se timu le isi ao e whalavilave na o sulu mātango fia le la pe ono whai lolo ofisa o le wa ai tau o pia nei aso e whoringa mai ena i timu ruas fulu walu fule vela lufulu lima le mawhanwhana o lo mau mai pia tala fia le tātou tunu ia ele o ia ini a wha o wawalo ia ile nei fo i taimi ia na o te munga ia o lae whasusu ele mau e swa vai whasusu e fo i mea tito ia o le vevela na o le atunu ula ia nei e lufulu walu ma la mawhanwhana lufulu lima o le angoto i fo le lai le so Wellington e toi valu minute le iwa le pōna nei e oso e la tai au le toi 20 minute i le ono le tai au a tai au o le fua le malulu le whamawina o lo ia i le fitu anga i lunga se fulu mo le whai Wellington mo nu tua oi e a mawhanawhana o lo ia i le sefulu fitu ia ma le sefulu mo le valu o le tala o le tai mo le au whangota le iaso e peo na whailo mai ia Wellington e sua le tai le lufuru tonu minute te ele fitu i le tai au nei pe le tai i le lua i lau au lito e sua le tai i le valu na nei le fiafi ia o porirua a sua le tai le te au sefulu lua i lau au nei pe le tai sefulu minute te ele ono le fiafi ia ona toi sua le lufuru valu minute e te ai le fia sefulu lua na nei le pou ia o le ava aina na le tūlanga o le tau, ma le tala o le tai, mo le silafia o le tātua tunu. Ia, au le nei fo i vai tau i lafo ngā tupe, ia, ma lo lava le anga le lei, si o tātua tunu i Samoa. Mo la tofu e lafo la tau tupe le nei aso, ia, tasil tala New Zealand, mo lau tupe Australia, iwa tasene, ia, o tupe a Amerika i le so, le ua, ono tasene i le aso nei tasi tala New Zealand maua la ono tasene Amerika tupe fiti leo tala tolu su fasene i le so tasi tala New Zealand tala tolu fasene fiti ia tupe sa mo leo tala ono su tasi i le aso nei ia i fale tupe la iti fo le maulunga atu ia pe tala ono lima tala ono fa ia fata tele titi se te aleiva ia ona toisiaki lea swingo le tupe leo mana ia i le so tasi tala New Zealand maula tupe sa moa tala ono sifuru tasi tala ono tasene ia ole paanga tonga i le aso nei ia olo iai i le tasi tesi ma le tolu lima le paanga tonga i le so pe atasi le tala New Zealand ia whamalo lava le alofa ma le anga lei ia te minei whamionga wa soifua o i lava le soifua nei aso e whafonga mai le aso sifuru lima nei o le masina le nei utatu o lia o te sema ia manuia te le lo wa soifua o le tusi fai tau lo mau le aso nei o lo fa autuina le tusi a Paulo le kalesi e feso mta po lua lo foi po valu e feso e lua lo foi po valu lo foi tau nei a wa le lo fatu no wa fa ola ina o to
i le whaatuatua. E le mai a te utou fo i lea, a o le mea ua fō ina mai e le atua. A wao le alofa tu noa ua whaolaina i utou i le whaatuatua. E le mai a te utou fo i lea, a o le mea ua fō ina mai e le atua. Ia o le upu nai whao ngā mai nā o le whaolaina e leo se upu a se e kālesia, o le upu le tuspa ia, maua le efeso i lua upu le valu. Ia o le whapetania o le saved. Ia o le whaatuatua e le mea na whaia Iesu, ia e ola ma whaolaina i le tangata. Ia ai le intato me to e whaia whapi. Ia ua alofa mai le li, o fo ina mailo na alo, pe o le whaaiunga o le fo upu, o le mea fo i fua. Manuia tēne lau aso i fua nei aso, pese nei whaamanuia yuto as whanau. Soifua, o i ole vinga, I le na whaia me uma. Le ngano I loto, aso o leo langa. O taimi fia fia, ma taimi po I wha, ano anoa. Taimi e te tangi ai, ma taimi po I ua ata mai, awe pea o le mua, I le atua lo tātou matai. Whaapetai ua ulia mai, o le nei aso sa tau poina. Whaapetai le toma, wa ulia loa so soifua, o I o le vinga, I le na whaia me uma. Tai mātua, I le la tausinga, Yaso a o uititi, o ngata alawa lawa. Ai talo sia ia umi pea o sia uola, o te tau sia ai, o lua Yaso uma. Whaapetai ua ulia mai, o le nei aso sa tau poina. Whaapetai le toma, wa ulia loa so soifua, o I o le vinga, I le na whaia me uma. O I o le vinga, I le na whaia me uma. O I o le vinga, I le na whaia me uma. Ke tala falava o smelva fonga o tala me na tupu la langi ne aso tātou o lia, le aso sifun ma le lima o te sema. O le sol tu sanga e tasi iwalu ono, o le kovana o Amerika Samoa na taimi o Captain Henry Francis Bryan, na ia fatuina ia le matanga luenga o Fesota Inga po le Department of Communication a Amerika Samoa. Fawaina lai le sol tu sanga tasi iwalu ono. O le aso ne tu sanga tasi iwa tasi wha na pā se kesi tu tonu ia o se vaenga eli mai il koale po I tonu Japani ia whano noi o le vai tau o lata Kirismasi na fo tu sanga tasi iwa tasi wha. E ono se lau valus fulfitu I la tau na fia iso I fua. O le sol tu sanga e tasi iwa wha
na whaalea o ngā ina tula fono lea ni usila ta o le poll tax. Ia e whaata taula le nei tangata Sapani po tangata mai Saina. O le tula fono na whaia le tula fono ni usila ta o le Finance Act numero 3. E te usanga ta si valvalu tasi. Ia na whaailoa ai o le a whaia ni tax mo tangata ia Saina e malanga mai tono ni usila. O le winga o lea tax. Ina ia whaiti ai leo mai o tangata mai Saina e tono ni usila. Ia o le tausanga na mua lava na amata i tasi valu tasi. Tu sai se fulu ta la i le taimina na. E tupe to tongi le tangata Saina pe ata unu mani usila o na tax le na. Atu umaila le tausanga luafe se fulfa. Tu sai afe ono se launi mas fulu ta la. Ia ata unu umai se vaa mai Saina e sauni usila. E tauna se fulu tone le uta le vaa. Ai tasi le tangata Saina e sauai. Fata inga fa pe e se lau tone le uta le amai le vaa e tu ini usila. Ia e tauna se fulu tangata. E fa penal fa apalengina. O mai lo te usanga se valui vono. No si i foi le ilunga. E lua se lau tone le mamafa le uta le amai. Ana le tasi le tangata Saina e sauai. Arna tangata Saina e tasi. E tongila se lau ta la. Atu umai le taimine. E tongila se fulu valu afe ono se lau ta la. Sa tele lava ia tangata ni usila sa te ele o mai tangata Saina i tonu o ni usila. Ele fai unga o sentuli sfruiva ma le amtanga o sentuli lus fulu. Na iei fa ala tonga ta o le Anti-Chinese Association, Anti-Chinese League, o le Anti-Asiatic League, ma le White New Zealand League. O la tau umai sa tu le ia tu la fono lea. Ia fai titia lava tangata Saina o mai tonu usila. Ia o malota usanga ta siva fa lea o ngā ina loa lea tu la fono. O malota usanga lua fe mane lua, fa to ese lo ni usila ina ele community e Saina de tele o le latou pese sala ma se pa ma mafa o le maulunga sa tau ha e ni tangata Saina na ia fia maua lava no foi to ni usila pe o le sola ta usanga ta siva fa na fa lea o ngā ina le tax ila na tongi le tangata Saina o mai ni usila no foi ta o le poll tax. O le so ile tausanga e tasi hiva fituono na ofia tuai sa moa ila lo fa malu o malo o fa tasi sui na fa isa mo sui o malo o fa tasi pe tasi le memba o malo o fa tasi sa moa tausanga tasi hiva fituono ia tausanga tasi hiva fa o le tunu o palau na ofia tu fo ila lo fa malu o malo o fa tasi. O le so tausanga tasi hiva o ni ti munga te tele lava i tono nuule o Venezuela o koni lo longa ma le so longa palapala tolus furu afe la tau na afia iso i fua ma se lau afe la tau le ini meno nofo ai yoe talo fai ala tana o kilisimasi tau sanga te se iva o le sol tau sanga lu afe ma le lima pe a ma se furu miliona tangata Iraki na watu e fai ala tau palota mo taimo mua ia le palota lea fa atemo karasi ina ua mawai ia le fa lea nga ina al fai ngā malo o Saddam Hussein ia o tatou tala nato e maul fa poponga tai masani fa ftai lava. Phải
Tātou te tau whai whawhitai whātasi leanga le leo le tū tātou toi au lia, le nei aso fau ilonanga le lei. O si mai al whaafonga, il whaopoponga o tala fau al si fonga le mua mai Samoa. Wa whaeloa le so opo le pulenga o tangata tā whao mai mo mai Samoa, le sunga taima le langi te tuila wharao por kalame whae o lo te toiru nei tau sanga lua whelu sa formal tonu. Awanga i antu le atunu o le whaamana tuina o le kirisimasi ma le tau sanga fau. O ia por kalame e au fie pespesenga e whaata ua nai le whanau mai o le mesia le lolangi. Wa whaata oto mo le aso lua se fulu ma le aso lua se formalitasi o le maasina le nei. Tusale o le aso lulu ma le aso tofi o le vai aso fau. Ai tau alunga i le whia leo mea whaapapapa o fireworks. I le vai luanga o le ball tau sanga fau. E wha maa vai atua i le luafe lua se fulu tolu ma wha whelua i le luafe lua se fulu ma le wha. Mo mea whaapapa lava la tau i u wha i loa. E lata i le iwa se la wafe tā la le tupe wha aruina ai. O se company mai whafolo whaipa anga malipulenga o tangata tā whao mai whafo. La tau te whaatino ina mea whaapapa. Whai loe taima le langi au tele fau. O i nei upolu o le a whaatino lava i lunga le sami le wafu i mata autu. Ona e le saonga le mupe o le whai loe le company. E le whaapapa mai le lunga le monga pe o na whaia isi tau sanga o mawhae. Ai mo le motu tele i sa whai. O le a whaatino ina fo i lunga le sami. E lumane o le whaletele malo le a moa i whanga. Ma ua awanoa i fo i le motu tele i sa la whai ma nai o tātou tangata o au mawai. E anga iane e mai moai i le vai luanga o le tausanga fau. O le solo le a whātou teia le a solulu. E te tala le a wanoa i so se whaala po bitonga. E ka le sia au tala vau. Matanga ruenga o company ma pisinesi. E fia sāwa wadi whātasi ma le tabao kirisimasi wa te pena i ere pulenga o tangata tā whao mai whafo. Ma whai ua ni eilu maa maoto le maa loe le tū whaata singo por kalame o lea fiafi. I wha fia fianga ma maketi o me tau mawha. E a nga i ei lea tunu o mō tau mawhtanga. Whale o loa me tau lima. Ma nisi o loa le au whai pisi ni sila iti. O le pō lea sotofi, lea so luse formalitasi o te sema. O wha fia fianga sui fefi loi. E to se funma le valua li imatama ita i leo leo i o wha uina. Molva senga whai ulona lua lea ua wha o maile nei tau sanga. E to e wha au popo toai leisi au ngā lulue. Molmatanga luenga leo leo whalpui pui ma le toe fuata ina. O ia o onga na wha ngā solo mo i lātou le nei ua wha munia ina. E se futma le fitu vai aso sa wha tau te ai. O le wha malu si au le saunuanga le fionga le minister mtanga luenga. Le fionga le whawalo Harry Schuster. E au na wha mua le lātou tautonga o mai o na wha tautui nai lātou. E ala i le tautua wha maoni, tautua ma le lofa, ma ia malu se tangata o le atunu o i le lātou au nanga. E wha mua ia i lātou la mionga tā waloa, e lima taita ina ai o lātou tiute. Ma ia tu ese le tūlanga le wha mua le tangata lava ia. Ai manatu alo fai so se ta se suru atu e mo mia se fesoa swani. Ma fia maua se maapusanga i lalo o le tula fono. Na toe wha manatu fai le fionga le minister o lo lātou wha uina, ma le vala uina le neiva yaso. Ua le na o le maua le tupe le tūlanga tā ua. Pe taulangi e fo ilo lātou tangata o malu o le malo. Po le wha ngai na fo le malu si anga watu ina atu e so o na fai e ilo lātou vala uina. Ai o se vala au mai le tua. E a vea aina mtanga luenga o leo mwhatpui pui ma leo la toe fuata ina. E mumoli e tuelo lātou tautua i asa moa. O le a wha au pia o na wha malo lo le tu mauni se suisi ni o mtanga luenga o leo. O na o leo o tau lima ina le komisina o leo. A la tusi mai ala lo ia e tali mai ai o la moli anga. Wa wha malo lo le ku mau i la ua ia. La ua ia ko lua. Ai o le ki kilo le kulanga fwere lua langa o lenga. A veele a whangoa kani mai ei i morianga i ngā koe nkanga runga. Ia la lau a mai kali a la lo ia. O la hoi e mo kei lo i longa le kemi ngei le. Ia le kali langa mai la lo ia. Ma e lo la i o kaunga peo ngō prosida ngai le whaingo se hukang whamasinonga wha leo leo. O le police strike kunga. Ngai ei lo i lo ai ia mau ia o ngā kukusai malmena wa o mori ai lau.
Na whamanino fo ea ua paau, ta I alo tula fono lima ta ina ai tangata whainga luenga mtanga luenga, e mawhai ai o na ia whaia se tusi whaamalo lotu mawai lo se tangata whainga luenga, pe a whai ai le taliane tusa o mōrianga, I te tonu o le teimi sa tu I nātu iai. O lalo ai o le tula fono o le suinga o le tula fono o. Kaureo leo, ngaluenga kaureo leo, yo la i le process nga. A hoa peo laua I loa le komisinga walava mau e whaamaro lo isis. E mwhai o nga inform a vela vangoa inform mai, kusai matulanga rea. O nga kuurola I o le vangoa, e kari mai e ale ai. I o longa uinga, o laua kari ale, whaamaro lo. Pa o la laua mai ia la lo ia. I o la wera koe kilo ile, ia tanga luenga kulanga nga malo ia nkanga koe lo ilo le process aia ma ko kusai mala kula fono. O le whainga māsani o tūla whono mōmata aupu whape nei, o le whaamalo lo le tū mau o se tangata whainga ruenga o le malo, e tū mau lava o na maualon te tongi, pei tai e iei le teimi whaatūlanga ina e whaamuta inai. Wa amata whaatala no ina le uni le kapia sa mboni Port Kalame mo le tausanga fau, e whaamanatu le atoanga o le se lau tausanga o le lakapi talu ana amata I te tono le antunu. E tolu vaenga wa whaatu langa ya ngā I tau mwhainga mō lea wha moe moe. E le ngata leo na iha leo Port Kalame whaalawi loa ma whatu nisi Port Kalame fau. E ati na e ai le tā leni le kapi alo ma whanau la aiti. Sa ili ni pā anga e ngā lurue whaatasi mali yuni le kapi a Samoa. E whaale leia e tūlanga o whaia o ngau kalapu te itasi. Matamata a alo ia wai lunga le vaenga sinia. Wa mata ina le whaati nonga o le lātou tā leni. O se tasi o tu ua vaava ai e li uni la kapi, e na ia o au ina o tātou tamata a alo, ia whao ngā ina ma whaata ua o lātou I ngoe tā a alo I Samo nei, pe a whai e maua kalapu ia tunu I whawhoi malanga iai, e na ia whaatu mawina pēr. Ma se tasi o vaenga tā ua, ia wha wau pēr le maua leo whainga pa angam whainga wha pisinisi, mō tupe maua, e ati na e le la kapi le atunu, ai meisi o le maua ni whaamanu ianga tau se leni, mo alo mwhanau o lo ta alo I kalapu te tasi. O tala ia mo le whaai ungo le neiva yaso, manuia leanga I atu o lo tātua tanu o le whaamana tuina o le kirisi pasi, o le nei tau sanga lua whedu se formula tolu, whaasoi fwaya. Tala falava o tala fau mai le sifofongo le lau mua mai Wellington ne, mo le nei tae ao le aso sifunu limo te se malua afe lua tolu. Ua ave se aloa ia le malo le Port Kalame o le Clean Car Discount, mai whaamuta I le whaai unga o le masina nei, pei ona lipotia le One News I le po ana po. O le Port Kalame na whai ia una ia I tangata e whaonga aina ta avale e mawalalo le kāponi, e iai hybrids ma ta avale alu le tise. E ala I le whai titi o le fitu wafe ma le sifuru lima ta alai o la tau, pe a au mai mai atunu o mamao. Na tutongi e ala I le toi whaupopo ina o le tau e ono afe iwa se lau ta la, e au mai ai ta avale mawalunga le kāpone e iai piki apu maisi. O nisi nei o whaalawi loa na whaia I whaatosina a le National ma le Act, I taimi o whainga pālota, o le ave e sealea o le Port Kalame o le Clean Car Discount. Ua langona le tau whaatau waaina o fō mai ma le au whaitau wha o le soifua maloloi nei Northland, o no se tusina taliane ai I la lato tusina tuusia, ma tuina atu I le minista o soifua maloloina Dr. Shane Retty o le whaipule o whangarei, ma sa avea ma fō mai whaale a inga, e to osfulu walu fō mai whaapitoa mo vai la au, na tusia ina se tusia momolia tuaini o lato atunga lunga, ma lato whaamatalaina le tele o whaamai e mafua mai le ula tapaa, ai mai sele to atelo tanga se e sulu whai atu il matanga luenga e tali atu I whaalawalawe whaafua sei, ma whaapea mai ele I palo taina le malo e whaiani folanga, e toi au mai ma whaatupu tele ina I le ka nesa o maa. Pei taina maua le tali e whaapea o la lato mata upu, e pa utonu I mata whaioi o le minista langolango mo le soifua maloloina, Casey Costello,
Ma ua mai au na tuuina atu la latou tusi ilo na ofisa, na matua i whaate ia fo mai le tali ale minista, o na oi ole fo mai Maori i Northland, ma ole minista soifua maloloina. Na whaaliese tasio fo mai Dr. Penda, na matua i vi ia mawha amu ia tangata sue mai isi atunu u ia New Zealand, o na o atu ile 5.2 biliona tā la. Sa ono mawhai ona whaasawa mai i au nanga whaale soifua maloloina, o na ole apa ule numero tangata e mo o mia ina fisosoani mo wha mai e mafua mai leulaula tapaa. E toa whawhai pula vaenga wha upu whai ale New Zealand First, ua mai ana whai a la tau launga wha atau pou, ma ole au te linga wa la tau saunoanga, tau ainga, na la tau vi iam whaftai ala la tau taitai i a wawasa mana ia Winston Peters. I le launga wha atau pou a Casey Costello, na ia si ina mai ai se maua le ali i tonga lau i loa le lakapi John Alomo. E whaapea e sili le sao wha i le pito i tua, ai wha atonu ina e alu le pito i luma, na i lo le sao wha i luma, ai wha atonu e alu i tua. Na ia wha manino fo ilo na wha taua ina o wha afi tauli o le wha ilonga lanu, o lo o alia e mai pea i to tono le atunu o. E iai le tali tonunga leo ua la tau maua ni fe whaatawa inga whaasolitu la fono o tangata e whaianinga luenga le talawhea ngai ai mawaini polo fiti i Hawke's Bay e tusai mali potia le leiti o New Zealand. E whaasfulu whatau sanga o se taule ale ai Hawke's Bay o lo molia i molianga e tolu o le whai a inga whaamalosi, feso o ta inga o feusua inga solitu la fono, ina ua lipotia se tamaita ina whai ai whainga whaasoli tula fono a lea lii. Na ngā lulu e whaatasi le matanga luenga o leo ma le ofisa o whe malanga i ngā New Zealand e sa ili maloka ina lea tau lea lea. O lo o masalomia leo e to o tele tangata na a fia i whainga lea lii. E to o lua tangata malanga mai whafo o lo o fuafua e toi whaafoi o lato watunuu o na o ia soli ngā tula fono. Ua tuuina mai se talosanga leo i tangata na a fia ma i lātou e iaini whaamatalanga e winga i lea mata upu ina ia whaafiso ta i atu le ofiso leo i le tasi numero al mata upu lua tolu tasi lua iwa, tasi o, pevilina le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Ua whaalia i whaamaumaunga fou, mai isu enga lata mai ale soifua maloloi nei New Zealand na whaalawi loa na nafi. Ua whaalua ina le numero talavou e tangofia le vaping i aso taitasi, pe a fua i le tausanga taluai. E se fulu 5 ma le whapasene, ua si iti ai le numero talavou, mai le ta se fulu 5 i le ta se fulu fitu tausanga, e tangofia le vaping, pe a fua i le valu tesi ma le toru pasene na iai, i le luafe luatasi ma le luafe lua. I se pepa whaamatalanga mai le Asthma and Respiratory Foundation New Zealand, le Titia Harding, e whaapea o se popolinga tele lea mon matanga luenga o soifua maloloina, ma le lumanai o talavou e a afia i le vaping. E silia ma le valu se fulua o ngana siasi i aise tasi o le aufwainga luenga mo tangata lau tele, mai le whaala putuputonga le soifua maloloina mo Maori. Ia Sharon P. Hema, e whaiania o onga ia onga e lapata ia i talavou, i le onga o tūlanga e o iai pe a tangofia i tu a ngā sikaleti. Na lipotia e o atu i le valu tausanga le tamaititi pito sili o na fia i le vaping, ma ua whaingata o na tuu. Ma o se whaanoanoanga tele lea mo New Zealand, e lea i se fisosoani al whainga malo fou i le tau fofoonga o lea whaafita auli, e winga i ala tau polisi na whaalawi loa. E silia ma le lua tausanga ua whaafale puipui ai lea li i au kilani lua iwa tausanga o Casey John Burt Smith, na whaonga aina ni lai sene aveta avale pipelo, ma whaamaumaunga se e lua sfuluwha e mawaitu pefsosoani mo le COVID se fuluiva, whaapea tutongi mo aso malolo i le vau aperila luafe lua se fulu, ia aperila luafe lua. Peona lipotia le matanga luenga o le atina enga oanga fesotai mamanuia lau tele. E 5 isi talosanga tau whaavalea na tuina atu i le matanga luenga, ma sa manuia matutongi na tuai le whaitau au whaai e luas fulu ono afe iwa se lau fas fulu ono tāla valus fulu sene. Na whailoa le sau upo le MSD, e whaapea e toa lua tangata na whaonga aina e Smith o la whaamaumaunga patino, e mawaitu pe o le COVID-19 fulu iwa, o isi tupe na tutongi na atu ia Smith. Na ia whaonga ai nai se lai sene awe ta avale na ia ngā oia e whaamau nia ai. E tolu walu isi talosanga na whai e Smith e le i whaamanu ia ina.
Ma se manu e ngā waile lua se lau ma le fitu afe, 5.5 tā la, pe ana whaamaonia ele matanga luenga. E tolu iwa tangata ua tula i luma le whaamasinonga, ona o whainga tau whaavalea i le whaonganga o tupe po o fesosoani mo le whaamai. E silia ma le ono sifurunga luenga o le a whaamuta i le University o Massey, ma le tele o mataa upu whaasai nisi o le a AVS. O nisi o mataa upu ua fuafua e AVS, e au fiaisa i ilinga ma o onga i mataa upu te konolosi, vaenga o tau mafa, vaila au, suenga i manu, si o manga, whaasao ma mataa upu o paiolo. O ia suinga na whaamatala ma whaamanino mai ai le toi whaatulanga ina o le tusa ma le ono fitu o tofinga, ma o matafa i fou na whaatuina, na whaailoa mai ai le 5.10 o ngā luenga ua avesea i le University. Ua wala au se tasio iwi i le pito i lungo le motu mātu le ngati kuri mō tangata lautele ia tau fia le luluina o le fulefu o tangata maliliu i le te renga wairua po le Cape Reinga ona e le talawhea ngai matu maanga mo Maori ma e le saunga le mu ona o le mawalunga o le tūlanga e iai le te renga wairua na whaailoa sui o le iwi o le vaenga o le whanua e le mo tangata maliliu o le tikanga ma e tatau na whaaloalo i ai. Ua nofosau ni le au whaingaluengan malai wa alele whaavau maaloi au kilani i le vai aso pitu sili o na pisi o aso fia o le vai aso fou o le aso luas fululua te sema ua whaamauina le toa se fulu walu afe o tangatai malanga i whainga malanga whaavau maalo o malanga whaalo toi whale ua whaamauina o le aso se fulu 5 ma le aso luas fulutasi o te sema ua whaamaunia le pito i toa tele o tangata whioai whaapea le aso luas fulutolo o te sema ma le aso tolo o Januari e fitus fululua tangata whaingaluenga fou whatoa a mata i le malai waalele ona o le tapenanga ia mauti noa le solonga le leima toa file mu o le au nanga le malai waalele mo tangata whe malangai. I ta alonga, ua whaamanu ina se tasi o alo Samoa Ari Savea e avea matamata alo le tausanga mo le awal o le peleki i le tufanga whailonga le lakapini usila na whaiana nafi. O Savea na whaamanu ina fo i le tamata alo le tausanga mo le lakapia le lalolangi ina ua mai ale ipo le lalolangi le na whaiai wharani. O le whaalua leo na whaamanu ina Savea i whailonga mawalununga ma o le tolu soso fo i leo tausanga o avea pea matamata alo o le tausanga mo le o le peleki. O le isi alo Samoa o Liana Mikael le tuu na manumalo le tamaitai ta alo le tausanga mo le aula kapia tamaitai le Black Ferns o le au taito afitu a li ia New Zealand na manumalo le au le tausanga i le taamilosanga taito afitu o le whaia onga o le au le Black Ferns Corey Sweeney na whaamanuaina i le whailonga mo le whaia onga o le tausanga ma le tele o whailonga tau aloa na whaamanuaina ia li ima tamaitai ta a alo i tufanga whailonga. Tala fōia me le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Ma lo whaafitai i tātou tunu lea wai mai e tātou whasalongo nei tae ao. Ia, o le taimi, 10 minuti ele ute ele vanu tātou telefona tā pina foi. E le vaenga o telefou o le tātou tautua nei, ia wha maa lo ale on sa. Wha longo fo le vaenga o telefou le na watu nei e ana. O lo tā ua ia lefu fo ile o tangata maali liu. Ia, o wata la ile tala le isi lo matua na wha matala. Aio le o siana tama lea e fwele na whanau ni usila o le tama siana tama. Ia, o la ua no fore to ina ile no foa fo ilea o le fale. Ua tūla sto ina ilunga. Ia ua to ulu ele mafunga fo ilea lo na la ulu ilunga o me fo ilo no foa. Ia ua la tūla alta mai titi uvala au ilo na grandma. Mai ua va ai ua leanga o mano foa i lefu to ina. Ia. Pe yo la sa ol mafo fo to mai titi. Ia ile o sa ol upuna te fa nga ina. Mai nena vai le leanga o manungo fo i lefu to ina. Ia ai le ai ia o le mafunga o le laulu sto ina. Me vo landa. Ia o le tato ngana fa nga tato app sa mo Capital Radio app. Ia o le lefu to ina to a mau app a mana o le inga e fa ri wefu vai le tu lo le ngana. A o le mafunga le upu sa o e tauna tu ia ina le vaenga le na.
Ia, o le tai au nei o le tātou porkalame o le asfaile o tātou au lia. E o na tātou fo lau lole le vai asu e tasi. Tātou au lia lo leo kiwisi masi o le tausanga. Malo al fo lau manu ia. Toi no fo mo toi mafau fau tua ele. Tele o na itangata fo i tate iloa. Tate masani ai ia uafe le latou fo launga. Whapea tālo whai o latou lea ulia mai nei tai au. Ia male nei fo yaso ia whawhitai le lofa wha au le tua. Ia o lo moli mai pēlo so i fua mala o la neu tātou toi whailoa i nei tai au. Manu tele ina tā penanga o tau whai ngā malanga le tātou tunu. Tātou tunu fo i tā pena malanga mai. Manu ia tele lau tau malanga mai i nei. Wa ai lau tu si fo lau. Whamana tu maa sani a lea. O le o whai ngā malanga fo i tātou malanga i zāmoa. Fau tua ina oe. Awha pēo lau tu si fo lau na wai lalo i fo le. Le ono masina le matua o lo tu si fo lau. E mana ia lau fiso o tai le ofisa o le komisina sili o Samoa i Wellington. Po le le fiso o soani mo oi. E le ifai mai e uti tango e tau atu ai o inae mai le fiso o soani. E se tu si voi le e fiso o soani ati oi. Ono le la a fafua se ina ialu. Po le fo i tele ilo o tal taim tau te oi. A lo tu si fo lau nena le tonu masina le matua lo tu si fo lau pe lua masina pe lima. Ya manero vili pe i po le fiso o soani e fai a oi. O le o fa fitulua o iwa lima tolu. O fa fitulua o iwa lima tolu. Telefoni na le ofisa o komisina sili. Ai siaki umatus fola o to wa inga po le a e tauna i lungo le ono masina. Le matua po le umi o tus fola una e au ngai. Fatua fatanga le ona e malanga. Ia ai tuatu pelu mela na. Toi fa formai o fa fitulua o iwa lima tolu. O fa fitulua o iwa lima tolu. O le atasta to pese vai fo le taimi. Fo i mai e inisi o tautua e fa lauloa. Malisi o tātou wha fiafianga, a wha silanga. Ia ma wha fiafianga, wha au au le tai au. Luas fru no minute u te enele valu, ta mo sive vai ngā walesi.
Manuele Garisi Masi, Male Tau Sangafo, Si Ufufonga, Ole Lamua. Ia avea oe masenta i le nei kirisimasi, mai fai mea lofa i lo ainga i Samoa. E tu pepe e manui e le se i le titi sao, ia so for reile te tasi. Na o le whaatau lava o sautap up titi sao lua se furutala, tolu se furutala pe lima se furutala mai faleolo i New Zealand nei. Ma lafo i lo ainga i Samoa. Whao ngale au naine lafo i se tap up lua se furutala New Zealand pe silia tu foi, mo so wamanoa. Fai e te manu malo, e maua lau lima se lautala New Zealand. Ai angwe te popole, e to e maua foi i lo ainga i Samoa, le isi tino i tupe lima se lautala Samoa. Whaatau nei loa sautapa petiti sao mo so wanoa, i le sei o le kirisimasi, mo se wanoa e te whai mea lo whai, i lo ainga i Samoa, e iai inga o le nei whapitoa. Ia manuia tele le kirisimasi ma le tausanga fau, sekia titi sao. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Whawau pia tātou whaasere silanga o le taimi o le tai au. O le a whaia se konferenisi o le awa uina o le awhionga pa ia le atua i le Sāmani Pule Hall, tolu valu Robertson Road i Mangele. Whai le aso tofi le aso lufuru valu o te sema, e o le aso sā tolu tasi o te sema. O le manatu au tu o le yoane mō mōwhe o pēs furu ono. A lofa tu noa e wha popo i le alofa tu noa. Le whai a onga o Dean Mark Rasmussen. E wala uria tuai wō a inga mas o se tasi e wha avanolo taimi. Tātou te mahuta wha tasi ai tātou wha alongolongo i le awa wina o le whionga le tua. E wheso soani ma wha amalosi o tātou o langa wha le nganga. O pua paulo e tupu le whātua tua i le taulongolongo o le taulongolongo atu foi o i le whionga le tua ia. Ia, malamala mātili pe fia malamala mātili. Whafso tai telefoni nei Wellington o le orua fitu, lua whālua, ono iwa fitu tasi. Orua fitu, lua whālua, ono iwa fitu tasi po au kilani. Orua tasi, o valu whawha, iwa valu lima o. O lua tasi o valu whawha i valu lima o whawhtai lava, maluia lava Christmas me le tausang fau. Tasi fo i lewa hanga mana ia pe awha pe fia tāle nia no tō ainga pe le tāle nia fo le tālonga leo le voli. Ia o le whaasin silanga le liki voli e le maftanga whai whiau so whaatase i le Hati Valley. I le awa tele ma le whaaloalo e walau atua i le paia ma le mamalu o le tātou tunu. Fia le tālonga voli, ia o le tātou Fun Family Volleyball Tournament. O le maftanga whai whiau so whaatase i le Hati Valley. O le atatala le avanoa po le o tatala fo i le avanoa. E le si tala i le au e fia whauru mai a wale wha moe moe. O le tātou liki voli whai le aso whaureiles furu lua o Januari. Ma le aso nai o le furu tolu leo Januari lua afe lua wha. E whai le whale taalo o le kolisi o Wainui o Mata High School. Ia pole anga maulunga Wainui o Mata. Ia, mai wha ngata le stala au umalava e fia au wai. I le aso lulu le aso lua se furu o te sema. Ia, o le au lava pe o le ave fo le wha mua i au e mua pe vavi ona wha uru mai le stala mai. Monisi wha mtalanga ia text le numela lea, o lua tasi o valu ono lima o tasi iwa. O lua tasi o valu ono lima o tasi iwa whaaftai sa inia le whailau tusi Reverend Aniteri Asau. Ia, nisi o tātou whaasirisilanga, ia mole nei taimi a wansiri fia le tātou. Tino, malo lava. Whamele tuatu ia fuafuanga al pulenga nua pon lua, na nei le fiafi le ire maketi le whaina nei le fiafi i le hole a te Raupuraha Arena ma tawhatawhanu le hall. Telefo ia tau mawha mawanga ese mwhaina si ile atunu ia tau atu al pōna nei le o le night market. Le fo i fuafuanga al Pasifika e whaia nā nei. E te tala istasio la tau wha moi moi.
O le aso atai au, e taftafani o le te rau praha arina, o le fua e whai ai ia pesenga ma polo kalame le Christmas e le pule nganu, a leu whai lo mai, a timu le fia nani, a le aso atai au, te whasa au, le aso atai au, o na whai le tono le hall o te rau praha, iau te loa, ia e vai atu, leu te vai atu le tala o le tau, pe i fōri ngai wha timu tai au, e no winga la e le iloa atu ni fia o whai fafo, la e whai to tono le hall, ia pe afia avi ia o malo mlo wa inga yo fu ta fa i nei va inga e le anu stupe ala e fa vai ta mati ia le manu ia fo ia le tuanga wa onga fa na a ye se le i fa mana tua ia pe le i fa is fa manu yanga o lona fa unga po fa unga fa na so se a onga lava nga tu spa ia matata ese kolisi o tulanga lua onga laiti universite ia mfaiana e vili mai tatou leina o fa tolu valu lima lu o fa tasi ia fa manuia fa unga o le fa nau ia po le tama po le tina po o lava o i manuia lo na tau mafai le tatou leina na o fa tolu valu lima lu o fa tasi ia le fuanga le malo fo tatou ni usila le na le wa mata na fa vala mai o le a matadue fo ia le tausanga mua lava lo wa onga i le matata ese po le universite fa tupe le malo ale wela to fuanga o le ale fa tupe le tausanga mua ala fa tupe le tausanga muli tele lo pole aso manatu i le se senga le fa tupe le tausanga mua ma fa tupe le tausanga muli no winga pe fo ringa le tausanga mua le mo pole na le stala alu tono le onga lo matata ese mo universite ina walo ia matalia lei oe po wa fu tono sia onga mawalunga ia ona e sa ili lole o sa upili ista usanga na toi a le swinga le langa ile malo fo fai le ila e su ela lo pili te un fale to ton ia pe fa ngale stali link po Moses Kolsipi ia ona e le popole lole te usanga muri la tong il mano o feo va nga ye due mane ia ala fu ili tu ele le ia ia fu ili tu ele le ia ile fa tu pel tau sang mo e pe tu fa tu pel tau sang mo ia pe fia fa so fo nem ta puna o ta o mo si va ngo telefone le sa va tu nei e te fia tal no ia mo fu la no ta tu le na o le tolu va lima no fa ta si ta tu tal no ai e ia le le resolution po le fuanga malo o fa ta si na palota o mai atu no se la wiva sumul tu po la langi ine tau fil papa fana to tonu o casa ile vale o ha mas mai Israel o tu no o ye valu na au fata si ma America ile mana o tau fil papa fana o le mau Israel e tau fil papa fana e pe foringa mai ua ma lo le Hamas o le mele mana o Israel ia mato itafia ese le Hamas au la to te pulia casa wala to ye ma foina le anga casa ma le wafa ina ele 4 miliona o tangata Palestina talo fai nei tangata o atu nu ula ne valu na au ma Amerika ele mana na o tafi papa o fana Austria o le nu ule ta o Czechoslovakia ia o le nu ule o Guatemala o Liberia Micronesia Nauru Papua New Guinea ma Paraguay ia o nuuna o le ua vai atu le disi ia o la tauna na au fatasi ma Amerika e au ar tau fiel papa fana fa au pea fa to ila lo popo ia le Hamas te va forma lis ele o ia tatu tunu o ni usila la au tau fiel papa fana Australia Canada mai sinu no ula ia Austria Czech Republic Guatemala Liberia Micronesia, Nauru, Papua New Guinea, ma Paraguay. Tato o se whawhiwhianga o le tai ao, si ufonga neo la mua, tolu, wanu lima, lu o whatasi le tato telefoni, ia watu e lava noa i te oe, pe a iei lava ia ni whamurianga o te toe o whaunga le whanau. O le fo mau o le tato pokalame to o tele tato walum whanau, mautula ngā i whailonga ese o mene o ta alonga. Tonu a onga ma na ia tele tau fai
O le tā ua fo le vanga leo tā longa. Ia, o le utato i loa. Tato vai nei tangata ia a whileti polo whesa i ui eine. Te tere atu tongi o la urina, tongi o Palemia, Milstar o whainga mālo ni usila ma Australia. E li se li tonga len saini nei iala na kon kalatele ta alo le awa mene se ikos. O le tamatiti na pe lufu lua e pe lufu tasi on tausang. Na whaatau nei ale whale o na mātua a saini ele mene se ikos. Pe valu tausanga pe fitu ai over male 2 miliona Australia lo na tongi. Wilo winga fo lolo le tala e te tele atu tongi la uri e ta alfa profesa na ilo Palemia ma o minsta. Afa pea lava e te ilo o le ta longa e o le fuile o le vaenga le o lau fuinga luenga e tinga lue tau si ilo ainga. Ia, tu iela o langa o le ainga. So o se ta longa le te minu nei. E o le ta longa o le ngā luenga. Pe fe o mātou i o mai fe ngā luenga usu ma le tae au ma oena te usu te fe ngā luenga. Ia, fa pea na fo le ta longa o le ngā luenga tau si ele ainga. Ia, le o la tato pese, tato yeila fo le vai tau le krisi masi ma le tau sang fo. Na i whawhiwhianga o le krisi masi wai umolo fo le vai aso nei ma le vai aso lea. Ia na le to e taina fo ilo na i pese i e teu malu. Si e uria fo i le stau sanga lai rupa. Si fonga lau mua le so ngā mātau tia tala lei. To i luas fo lua minuti o le talo le iwa. Olea e le winga O se va ainga winga e se I fetu male masina Ai o se kofi le mu Pei e langona lo ulia Pei se whaalina O se mea atupu Se tala whaafia fiaina Ua whanau Yesu I le ai Ua whanau Yesu Ua hawhio mai le fetu Na susulu I ai Ia
Whawhiwhianga mai le sunga i a tala lele i mata utia i a malipesen na o le Kirisimasi. Whawhiwhianga sui whiwhilo i o nei taimi o le tae au. Whamalo, whawhitai. E la ki mai lau liti o, ma lau Facebook, o lau YouTube, whapifolo tātou app. Alo whatele atu o Paul Kalam. Whamalo tu fo i le tina matua i a tausanga whanga io. Whawhitai mafuta mai, whapifolo sunga i a Ellen Solomona. Ia nei matua, po nei matua fo i a Semtone, Whaosfia. Vaenga o awe mai fasa longa mai Amerika. Ia misfoi ia tina ia lupe Australia, sunga Ellen. Ia misfoi ia taali i ngatu, po ngatu, ia lo fatu Paul Kalame sina leo, ia malehainga. Sunga ia tina ia whengau ia isila. Ia o tatou paanga umana walana o whatalofa mai. Ia le fo ila whatalofa tua nintai au. Whamanui atu ia fuafuanga o lene yaso. Fasana lau mai Amerika ia le silia ma le 2 miliona o taavale o le Tesla. Ia ona ia ile vaenga ta o le autopilot. Lungole e se vaenga o taavale nei mwhai ai pe o le vaalele. O le tau te iloi whainga malanga o le sifuru lua i tūla le malanga le vaalele. Ia o isi malanga e whai tūla, li mai tūla, ono tūla. Ia o lunga le vaalele ia vaenga la wei loa e vaalele me ta o le autopilot. E kilo ia na lulo le valele ia fisi malolonga ia pe malolo le isi ia na le isi ai ia o le lai ia i ta valene le Tesla ia o le la ua toe vala au ia ta valene ia i vai ngai tau toe fai le wa ta vai ni usila u fai si telefo ta vale fa pe no le wala te le lola po lo ve ta valene no winga na so ta i fa ta valene au mai ai ia po ani vai ngai tu fai talu sia e le inta vale ni usila o walu wa mo le ta vale an wal ta vale ia ona fai si tele o fa vale fa pele o tupu ia Amerika ta vale nei ia o le lai to e ini vai ngai to fa le ia ia tu li fu tu ainga no Tesla o ta vale fo ia lu le computer mo le poto fa ne po ia le ai ta volo Elon Musk le li volen fa na ia Afrika so te le billionaire ma tele na tupe le langi ngalu Amerika. Atalo fatu fo sunga ia Aaron Silla ia ole mafuta mai Paris i Samoa. E wi kam oe ia malola vale mafuta mai fo i Samoa. Ole to tele o tato au fa longo e o i Samoa pe o i fia ki meli ti o ma Facebook tato tu. Ia fa fata yatu. Malo mana ia Samoa e. O fia la vetinga yo i te afua. Yo o te mi tau mafai te afu. Ia ele pele ia tunu se longa te safari me nga yo fa to ai afu au Samoa oe lo poi na Samoa le sa ol foi tau voile te ai mare afu ia le ai o tau tala ya tato u malava ale tinga ina ia ele mawal me ai pawale tangata ele tinga ina e mawal me ai ia na o la tole fai me le ngo i se tu loa e lo fa sino tu le fa fon e le tato loa ia o me na o me mo fua mai se o le moni ma le sa o le fa minatu mai fo i maneta no me la peptele na filta na matasi o te to fa minatu fo le tonu ai e ni tato matu e malanga mai pe malanga atu po fefe malanga il temile nei talu sanga i company valele ia mono fo fa ta vale po wheelchair e ma fai ore fea ia i lato ia mai le temile nei o le umina tutu i kiu umina poloka ia la mana ia le sa fa ile ia le wheelchair ia utata ai nei le mla vale le au kila ni failata ole mamma ole me paka i vale mo me te sa vali ia i pike wato ole matua mamawa ai fa fonga mai lai sa mo sa uni mai se utina matua po se utama matua ia tala noa le oka se wheelchair fa tali atu ia kila ni toso ai pe no foi ai fai si mamma o te le vanga le onisi foi vanga e sa vali ai pase se o e mamma foi nei ta pena pedanga mamma na mo le nei taimi mana tuale fa mana tuale le ngo i foi le tu lo lava le ua le to i faien melon ngo e fai ngo fie i taimi fa pena yo na mata i tu e la to a inga foi le ila ukilisi masila emo la tomu me alo fai la lo la ukilisi mas ala ilo le ia to ai fa fofo le fa mala mai le ora tele yo a inga na la mala mai la uri te mi le inisio la inga os fa na ya na ua fa mena tu atu
O le isi vaenga le fai mai le ringa oile. Lau te ilo le me tu ki o fale o ainga le o lalo solo vai. Ia o lalo se la au po fea lave la talata ne le fai tutoa. Ia ule te taunto e fai e tātou me na. Te ua whaina lo mauta mo lo lawa. Ia ona umale o lo fia fia le Christmas me le tau sang fau. Ia lo fatu fol tina ia mauta fua. Ia o he rota o lo o tau fia nei le fatua. Mo le fasili le au mai. No fatu ia Oliveta Miti. A tai lava le. A fonga ma le taimi o le tai au I tātou whaasana longa. Ia, la tātou atu is whawhiwhianga. O lo o varo ia lo fisi o le vai tau timu le aso atai au ma le sa. Fua ia iau fuanga o le whai unga o le vai aso. Mo I lātou e whangota ia lima pā ua le whamilo fisi o whainga whaiva. O te lo se whiau tau moli fo ina mo lātou e malanga se si mai Wellington e il whai unga o le tau sanga ia e lima pā ua ia tātou a lofa le au whangota te o sala sisi. Ja, Lelek, Pacific Love Band. Le whawhiwhianga Christmasi, toi 10 minuti o na tālo leiva. Tau tua le nema o eri si ufonga le lau mua Wellington le.
Si fonga na mo fa fianga si floi de tai ao ya o le ua se e mai vale wati to le minuti ona tane le iva tale iva fa fonga le fa poponga o tatu telefo ona inu mela ia nga fo ile te ula telefoni tatu ine ni usila ele iloa me tupu ala te tango te lo telefoni la ia o le Crime Stopper so no mela le ovalu se lau lima tasi ovalu se lau lima tasi le numela na faina e whaafsota ia. O le numela foi lea. Aine mata upu foi lo me tupu e te lipotia. E le fisiringia po oi oe fete no foi le alo telefoni. E eila wai a te tau e te whai e le tau a te ufisiri atu vaenga ia oe. O so se lipoti la vai lungo le awala o le numela le te lipotia o le whaafetu lima. Whaafetu lima. Tasi nanu mela e mawhaina e vilia pe awha apea e iei se mata upu e sile fia i lungo le awala. E te fia li potia i leo whawhetu lima. O le sinu mela leo e so soani fo i mo tātou o le tasi o lima. Na le vilia tasi o lima o miloa ia whaina vilia nu mela na ia e wha o ngā fo i mo ni li poti o ni wha lavelave po ala wha lavelave tumbu i le. Na wala o lo a inga o whea lava tasi o lima. O le sinu mela, o le tasi. Ia o le numela la lea, na e filifili vai ngai tolu, po le tavale whalimai, po le tavale fuimu, po le tavale leo. A ie te aula, ma nei ale tasi o lima. Wha ngā pēr tasi na fo i le lei. Tasi o lima le sinu mela le lei a leo. Ia pēr e fie vilia, na tasi o lima te leo ia o mele leo tupu i the street lea matou ia leo le lava le papakiu ia toi ngā me weli poti leo le lau wil mele le mele o tupu e ia le fuafuanga pe ia le polisi le whainga mālo le ua mawai atu ne le leipa mana uo na mai leva noe pa ua le tau lau ta avale pe a whatau sau ta avale te wainga le electric vehicle ia le la ia ma le Tesla ia e mawhaina o atua i le fitu afe, la te le valu afe tā live, e se me le tau tāwale. Le la o mail whainga malo faule weine, wawe se al fufuanga na. No inga la poia lau tātou i fifa tau tāwale, ia a whai al tau tāwale o nos furu afe, e o nos furu afe ala. Al mele sa iai, ma nei a nai maua le fitu afe, ia le val fitu afe fa solo mo ila lo tolu afe le tupe, na ese i tau o tāwale e le tise, ia utele loa se utwe vai tasi ala na mai nei tala ana pe ia le fai unga le masina nei ai la se o tatou fifa tau sta avale le tuanga le fai lola la ta avale tonu termine o tu fai unga le masina ia ona e fai lole company ta avale le ia o lo i tu la fono tatou malo e se vai nga o tau ta avale ti se le e ona palai le la tou a te ufa mai o le ua whale o ngai nel malo fau le whai le ai. O le na saune tal fau le matoriti o whatoa umele stol tasi o te sema. No inga umele vasori o na tua. Nei whamanatu na ia e so soani fo i tongu tau tau o meo le o langa o lo tato ia ia o sa ia o paulavo le o langa o lo tato ia. Ia tasi minuti o talo le iwa. sunga va denga sia mua se uma tatu telefou ia na toi tale o pesena na te mini o tala mai sa mo le utani va.
Tātou te tau whai whawhitai whantasi leanga le leo le tū tātou toi au lia, le nei aso fau ilonanga le lei. O si mai al whafonga, il whao boponga o tala fau al si fonga le mua mai Samoa. Wa whaeloa le so opo le pulenga o tangata tā whao mai mua mai Samoa, le sunga taima le langi te tuila wharao por kalame whae o lo te toiru nei tau sanga lua whelua sa formal tonu. Awanga i antu le atunu o le whaamana tuina o le kirisimasi ma le tau sanga fau. O ia por kalame e au fie pespesenga e whaata ua e nai le whanau mai o le mesia le lorangi. O whaata oto mo le aso lua se fulu ma le aso lua se formalitasi o le maasina le nei. Tusale o le aso lulu ma le aso tofi o le vai aso fau. Ai tau alunga i le whia leo mea whaapapa po fireworks. I le vai luanga o le ball tau sanga fau. E wha maa vai atua le lua afe lua se fulu tolu ma wha afe lua i le lua afe lua se fulu ma le wha. Mo mea whaapapa lava la tau iu wha i loa. E lata i le iwa se la wafe tā la le tupe wha aruina ai. O se company mai whafolo whaipa anga malpulengo tangata tā whao mai whafo. La tau te wha tino ina mea whaapapa. Whai loe taima le langi au telefou. O i nei upolu o le a wha tino lava i lungo le sami le wafu i mata autu. Ona e le saonga le mupe on wha i loe le company. E whaapapa mai le lungo le mongo pe on whaia isi tau sanga o mawhae. Ai mo le motu tele i sa whai? O le a wha tino ina fo i lungo le sami, e lumane o le whalitele malo le a moa i whanga. Ma ua awanoa i fo i le motu tele i sa la whai ma nai o tātou tangata o au mawai. E anga iane e mai moai i le vai luanga o le tausanga fau. O le solo le a whātou teia le a solulu, e te tala le a wanoa i so se whaala po bitonga, e ka le sia au tala vau, matanga ruenga o company ma pisinesi, e fia sāwa wadi whātasi ma le tabaut kirisimasi wa te pena i ere pulengo tangata tā whao mai whafo. Ma whai ua ni eilu mā maota le mā loe le tū whātasinga o por kalame o lea fiafi, i whaafia fianga ma māketi o me tau mawha, e a ngā i ei lea tunu o mō tau mawhtanga, whale o loa me tau lima, ma nisi o loa le au whai pisinesi la iti. O le pō lea sotofi, lea so luse formalitasi o te sema, o whaafia fianga sui fefi loi. E to se funma le valua li ima tamaita i leo leo i o wha uina, molva senga whai ulona lua lea ua wha o maile nei tau sanga, e to e wha au popo toai le isi au ngā lulue, molmatanga luenga leo leo whalpui pui ma le toe fuata ina. O ia o onga na wha ngā solo mo i lantou le nei ua wha amnia ina, e se funma le fitu vai aso sa wha tau te ai. O le whaamalu si au le saunuanga le fionga le Minstar mtanga luenga, le fionga le whawalo Harry Schuster. E au na whaamua mua le lātou tautonga o mai o na whaatautua ina i lātou. E ala i le tautua whaamaoni, tautua ma le alofa, ma ia malu se tangata o le atunu o i le lātou au nanga. E whaamua mua ia i lātou le amionga tāwa loa, e lima taita ina ai o lātou tiute, ma ia tu ese le tūlanga le whaamua mua le tangata lava ia, ai manatu alo fai so se ta se suru atu e mo umia se fesoa swani, ma fia maua se maapusanga i lalo o le tūla fono. Na tu e whaamanatu fai le fionga le Minstar o lo lātou wha uina, ma le vala uina le neiva yaso, ua le na o le maua le tupe le tūlanga tā ua, pe taulangi e fo ilo lātou tangata o malu o le malo, po le whaongai na fo le malu si anga watu ina atu e so o na whai e ilo lātou vala uina, ai o se vala au mai le tua, e a vea aina mtanga luenga leo leo mwhatpui pui ma leo le toe fuata ina, e mumoli e tuelo lātou tautua i a Samoa. O le a whaawa o pia o na wha malo lo le tu mauni se o suisi ni o mtanga luenga leo leo, o na o leo wa tau lima ina le komisina o leo leo, a la tusi mai ala lo ia e tali mai ai o la moli anga. Wa whamarolo le ku mau i la ua i ko lua, ai o le ki kilo le kulanga fwere wa langa o lenga a veelea whango e kani mai i morianga i ngā koe nkanga runga. Ia la lau a mai kali a la lo ia, o le hoi lai mo kei lo i longa le keming ia le kali langa mai la lo ia. Mai e lo la i o kaungunga peo ngo prosida ngai le whaingo se hoka o whamasinonga whale o leo, o le police strike tunga. Ngai ei lo i ia mau ia o ngā koe kusai malmena wa o mori ai lau.
Na whamanino fwea ua paau, ta i alo tula fono lima ta ina ai tangata whainga luenga mtanga luenga, e mawhai ai o na ia whaia se tusi whaamalo lotu mawai lo se tangata whainga luenga, pe a whai ai le taliane tusa o mōrianga, i te tonu o le teimi sa tu i nātu iai. Ia, o la loa ia le tula fono o le suinga o le tula fono o, kaureo leo, maluenga kaureo leo, ia la ili process nga, e aho peo lawa i loa le komisinga walawa mau e whaamalo lo isis. E mwhai o nga inform avela vangoa inform mai, usai matulanga rea. O nga kuurola i o le vangoa, e kari mai e ale ai. I o longa uinga, o lawa kali ale, whaamalo lo, pa o la lawa mai ia la lo ia. Ia o la whara koe kilo i le, ia tanga luenga kulanga na malo ia nkanga koe. Koe lo le process aia ma ko usai mahala kula fono. O le whainga māsani o tula fono mōmata opu whape nei, o le whaamalo lo le tu mau o se tangata whainga ruenga o le malo, e tu mau lava o na maualon te tongi, peitai e iei le teimi whaatulanga ina e whaamutai nai. Wa amata whaatala no ina le uni le kapia sa mboni Port Kalame mo le tausanga fau, e whaamanatu le atoanga o le se lau tausanga o le lakapi talu ana amata i te tono le antunu. E tolu vaenga wa whaatu langa ya nga i eitau mwhainga mo lea wha moe moe. E le ngata leo na iha leo Port Kalame whaalawi loa ma whatu nisi Port Kalame fau. E ati na e ai le tā leni le kapi i alo ma whanau la aiti. Sa ili ni pa anga e ngā lurue whaatasi mali yuni le kapi a Samoa. E whaale leia e tūlanga o whaia o ngau kalapu te itasi. Ma tamata a alo ia wai lunga le vaenga sinia. Wa mata ina le whaati nonga o le lātou tā leni. O se tasi tu ua vaava ai e li uni la kapi, e na ia o au ina o tātou tamata a alo, ia whao ngā ina ma whaata ua o lātou i ngoe tā a alo i Samo nei, pe a whai e maua kalapu i tunu i whawhoi malanga i ai, e na ia whaatu mawina pēr. Ma se tasi o vaenga tā ua, ia wha wau pēr le maua leo whainga pa angam whainga wha pisinisi, mō tupe maua, e ati na e le la kapi le atunu, ai mese o le maua ni whaamanu ianga tau se leni, mo alo mwhanau o lo ta alo i kalapu te tasi. O tala ia mo le whaai ungo le neiva yaso, manuia leanga iato lo tātua tunu o le whaamana tui nol kirisi pasi, o le nei tau sanga lua whelus formula tolu, whaasoi foia. Toi whātalo whātua le whaupoponga lona lua tala fōu mo le nei vaenga o le tae ao. O le tae ao neina li poti ai le leiti o New Zealand, le whaamawai ai o se tasi o whaipule si nia le Labour Calvin Davis. E whaamoemoe o le aso ono Februari le aso Waitangi, o le a avea malona aso muli i upu whai o malo. O Davis na avea ma minista o le whale pui, minista mo tamaiti, whapea le minista mo fesota ingo mata upu mo Maori. Na ulua ai ulu fale Davis i le palemene i le lua afe ma le valu. Masama lolo i le whainga pālota i le lua afe sfulutasi peitai. Na toi taliu mai i upu whaia malo ia me i le lua afe sfulufā ina ua whaamawai Shane Jones. E tali tonu Davis e le aise lumana i o la lātou vainga wha upu whai o ia te ia. Ma ole a malolo li taia mai upu whai o malo i a Februari le tausanga fōu. Ua whai titia le waila au o le Paxlovid. Lea e te atu ai mai le onga o tūlanga e o iai le whaamai o le COVID. I se pepa o whaamatalanga mai le whaamek ma le te whaatuora. E whaapea ua uti vai la au ona o le toa tele o tangata whaamao nia le COVID se fuluiva ma isi la ulu le whaamai. O le tele o whale talavai ua le mawai a vai la au. O le Paxlovid sa fesosoani ma losi e pui mai ei tangata mai le onga o le whaamai mai le mo o mi ai le o i le whale mai. Na fo i ai fo i le ono mali liu pe a wele COVID. E lata i le luas fulu afe fuala au na taunu o mai ana nafi, mai na vave o na whaasafua i whale mai ma whale talavai i le atonuu. Na toi fautua ina i le soifua malolo ina i le aso lulu le lautele, ia whai atu i pui o le posta, e wha amalosia i le puinga mai le wha mai, ai le iyo o le kirisimasi. O lo tama whai le wha mek i o atu ia mati ma aperila le tausanga fōu, ua toi mawanisi fuala au ma vai la au, mo tangata i New Zealand.
O le aso tona i taluai na whai aise ta alonga ta Apollo le closing event a le kalapua Shandon i Pitone. Mai lua whailonga po o ipo na tausini o i aile au ta alo a le kalapu. Na manumalo teisa mania waka mai le aonga ta Apollo Samoa i Wellingtone, le Wellington Samoa Golf Academy, i le John Corbett's Trophy, mo le talavou pito le leile ta alo i le nei tausanga. Ma o ia fo ina manumalo i le whailonga lava lea i le luafe lua. O Dave Eddington na mawaina le Bill Macy Trophy mo lana tautua i le kalapua Shandon. Ua ave se aloa ia le malo le polkalame o le Clean Car Discount. Mai whaamuta i le whaaiunga o le masina nei, pei ona lipotia le One News i le po ana po. O lea polkalame na whai ia una ia i tangata e whaonga aina ta avale e mawalalo le kāpone, e iai hybrids ma ta avale alu le tise. E ala i le whaititi o le fitu wafe ma le 15 ta lai o la tau, pe a au mai atunu o mamao. Na tutongi e ala i le toi whaupopoi no le tau e ono afe iwa se lau tā la, e au mai e ta avale mawalunga le kāpone e iai piki apu maisi. O nisi nei o whaalawiloa na whaia i whaatosina a le National ma le Act, i taimi o whainga pālota, o le ave e sealea o le polkalame o le Clean Car Discount. Ua langona le tau whaatau waaina o fōma ai ma le au whaito wha o le soifua maloloi nai Northland, o no se tusina taliane ai i la lato tusina tuusia, ma tuina atu i le minista o soifua maloloina Dr. Shane Retty o le whaipule o whangarei, ma sa avea ma fōma i whaale a inga, e to osfulu valu fōma i whaapitoa mo vai la au. Na tusia ina se tusia momolia tuaini o lato atunga lunga, ma lato whaamatalaina le tele o whaamai e mafua mai le ula tapaa, ai mai sele to atelo tanga se e sulu whai atu il matanga luenga e tali atu i whaalawalawe whaafua sei, ma whaapea mai ele i palo taina le malo e whaiani folanga, e toi au mai ma whaatupu tele ina i le ka nesa o maa. Pei taina maua le tali e whaapea o la lato mata upu, e pa utonu i matawhai oi o le minista langolango mo le soifua maloloina, Casey Costello, ma ua mai au na tuina atu la lato tusi ilo na ofisa, na matua i whaate ia fōma i le tali a le minista, o na oi o le fōma i Maori i Northland, ma o le minista o soifua maloloina. Na whaaliese tasio fōma i Dr. Penda, na matua i vi ia ma whaamu ia tangata suesu e mai isi atunu u ia New Zealand, o na o atu i le 5.2 biliona tā la, sa ono mawhai o na whaasawa mai i au nanga whaale soifua maloloina, o na ole apa ule numero tangata e mo o mia ina whisosoani mo wha mai e mafua mai leula tapaa. E ai le tali tonunga leo ua latou mawani fe whaatawa inga whaasolitu la fono o tangata e whaianinga luenga le talawhia ngai ai mawaini polo fiti i Hawke's Bay e tusai mali potia le leiti o New Zealand. E whaasfulu whātausanga o se taule ale ai Hawke's Bay o lo molia i molianga e tolu o le whai a inga whaamalosi, wheso o ta inga o wheusua inga solitu la fono, ina ua lipotia se tamaita ina whai ai whainga whaasolitu la fono a lea lii, na ngā lulu e whaatasile matanga luenga o leo ma le ofisa o whemalanga inga New Zealand, e sa ili maloka ina lea taule a lea, o lo masalomia leo, e to o tele tangata na a fia i whainga lea lii, e to o lua tangata malanga mai whafo o lo fuafua e toi whaafo i o lato watunuu, o na o ia soli ngā tu la fono. Watu uina mai se talosanga leo i tangata na a fia ma i lato e iaini whaamatalanga e winga i lea mata upu, ina ia whaafiso ta i atu le ofiso leo i le tasi, numero al mata upu lua tolu tasi lua iwa, tasi o, pevilina le Crime Stoppers, i le ovalu se lau, 555, tasi. Ua whaalia i whaamaumaunga fōu, mai isu enga lata mai ale soifua maloloina i New Zealand na whaalawi loa na nafi, ua whaaluaina le numero talavou e tangofia le vaping i aso taitasi, pe a fua i le tausanga taluai, e se 15 ma le whapasene, ua si iti ai le numero talavou, mai le ta i se 15 i le ta i se 15 tausanga, e tangofia le vaping, pe a fua i le 20 ma le 3% na iai, i le luafe luatasi ma le luafe lua. I se pepa o whaamatalanga mai le Asthma and Respiratory Foundation New Zealand, le Titia Harding, e whaapea o se popolinga tele lea mon matanga luenga o soifua maloloina, ma le lumanai o talavou e a afia i le vaping, e silia ma le 20 o ngana siasi i aise e tasi o le aufaiga luenga mo tangata lau tele, mai le whaalaputuputonga a le soifua maloloina mo Maori, ia Sharon P. Hema, e whaiania o onga ia onga e lapata ia i talavou, i le onga o tūlanga e o iai pe a tangofia i tu ai ngā sikaleti.
Na lipotia e o atu i le valu tausanga le tamaititi pito sili o na fia i le vaping, ma ua whaingatā o na tuu. Ma o se whaanoanoanga tele lea mo New Zealand, e lea i se fisosoani al whainga malo fou i le tau fofoonga o lea whaafita auli, e winga i ala tau polisi na whaalawi loa. E silia ma le lua tausanga ua whaafale puipui ai lea li i au kilani lua iwa tausanga o Casey John Burt Smith, na whaonga aina ni lai sene aveta avale pepelo, ma whaamaumaunga se e lua sfulufaa e mawaitu pefsosoani mo le COVID-19 iwa, whaapea tutongi mo aso malo lo, i le vau aperila lua felua sefulu, i a aperila lua felua lua, peona lipotia le matanga luenga o le atina enga oanga feso o tai mamanuia lautele. E lima isi talosanga tau whaavalea na tui nā atu i le matanga luenga, ma sa manuia matutongi nā tua i le whaitau au whaai e luas fulu ono afe iwa se lau fas fulu ono tā la valus fulu sene, na whaai loa le sau upo le MSD, e whaapea e toa lua tangata na whaonga aina e Smith o la whaamaumaunga patino, e mawaitu pe o le COVID-19 iwa, o isi tupe na tutongi nā atu ia Smith, na ia whaonga aina i se laisene ave ta avale na ia ngā oia, e whaamaonia ai, e tolu walu isi talosanga na whai e Smith, e le i whaamanuia ina, ma se manu e ngā waile lua se lau male fitu afe, lima se lau se furu lima tā la, pe ana whaamaonia e le matanga luenga, e tolu iwa tangata ua tula i luma le whaamasinonga, ona o whainga tau whaavalea i le whaonganga o tupe po o fesosoani mo le whaamai. E silia ma le ono sfulunga luenga o le a whaamuta i le University o Massey, ma le tele o mataa upu whaasai e nisi o le a AVS, o nisi o mataa upu ua fuafua e AVS, e au fiaisa i linga ma o onga i mataa upu te konolosi, vaenga o tau mafa, vaila au, suenga i manu, si o manga, whaasao ma mataa upu paiolo, o ia suinga na whaamatala ma whaamanino mai ai le toi whaatulanga ina o le tusa ma le ono fitu o tofinga, ma o matafa i fou na whaatuina, na whaailoa mai ai le 50 ono o ngā luenga ua avesea i le university. Ua wala au se tasio iwi i le pito i lungo le motu mātu le ngati kuri mo tangata lautele ia tau fia le luluina o le fulefu o tangata maliliu i le te renga wairua po le Cape Renga ona e le talawhianga i matu maanga mo Maori ma e le saunga le mu ona o le mawalunga o le tūlanga e iai le te renga wairua na whaailoa sui o le iwi o le vaenga o le whanua e le mo tangata maliliu o le tikanga ma e tatau ona whaaloalo i ai. Ua nofosau ni le au whainga luengan malai wa alele whaavau maaloi au kilani i le vai aso pitu sili o na pisi o aso fia o le vai aso fou o le aso luas fululua te sema ua whaamauina le toa se fulu walu afe o tangata i malanga i whainga malanga whaavau maalo o malanga whaalo toi whale ua whaamauina o le aso se fulu lima ma le aso luas fulutasi o te sema ua whaamaunia le pito i toa tele o tangata whioai whaapea le aso luas fulutolo o te sema ma le aso tolo o Januari e fitus fululua tangata whainga luenga fou whatoa a mata i le malai wa alele ona o le tapenanga ia mauti noa le solonga le leima toa file mu o le au nanga le malai wa alele mo tangata fe malanga i ta alonga ua whaamanuia ina se tasi o alo Samoa Ari Savea e avea matamata alo le tausanga mo le awal o le peleki i le tufanga whailonga le lakapini usila na whaiana nafi. O Savea na whaamanuia ina fo i le tamata alo le tausanga mo le lakapia le lalolangi ina ua mai ale ipo le lalolangi le na whaiai wharani. O le whaalua leo na whaamanuia ina Savea i whailonga mawalununga ma o le tolu soso fo i leo tausanga o avea pea matamata alo o le tausanga mo le o le peleki. O le isi alo Samoa o Liana Mikael le tuu, na manumalo le tamaitai ta alo le tausanga mo le aula kapia tamaitai le Black Ferns. O le au taito afitu a li ia New Zealand na manumalo le au le tausanga i le taamilusanga taito afitu. O le whaia onga o le awa le Black Ferns, Corey Sweeney, na whaamanuia ina i le whailonga mo le whaia onga o le tausanga, ma le tele o whailonga tau aloa na whaamanuia ina ia li ima tamaitai ta a alo i tufanga whailonga. Tala fōia mai lisi ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Mano whaktai tue mōna vina whawhonga telefonu le awa uli ma le whiawhiana nei taimi le os furu iwa minute o te eleiva. E il whamua meo la whala iwa por kalame o tala lau rungo le vai aso, tāpina ina le fionga le li pule a whamsanga, te alu moresi whapea Savelina Casiano. Ya, afal sfuru por kalame le singa, tāpina ina le to ina malo lo pensione, Reverend Elder Risati Sone Ete.
Malo ari sa vea, i le whaelonga le tamta alo lakpia ni usila lua whilua tolu, malo liana mika le tu. I le whaelonga le tene ta alo ni usila lakpia i le tausanga lua whilua tolu, malo le tama sa mo ma le tene sa mo i whaelonga ia ni usila. Mtautia, mawa e le tamu whai alo mwhana o le tātou tira. Ia toi wha ua le peso le kirisimasi ma le sunga wa venga sia mumua, si whonga lau mua lua 10 minute o te ele iwa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Before
Feel like
Ta la la la, I feel oh I
Ma lor soifua lau whaafonga nei tai au, whaatala whaatu le por kalame le nei o tala la walunga al vai aso, po fia lava o e mafuta mai ai, ia mātou toi whaatala whaatu nei tai au, po kalame masani tai au as wharai le te itasi, e au ili ini seo vaenga o tala la walunga sa o tau whaafonga i nei, fo i vai aso, ia mai se fo i ni seo vaenga o tau tuar si ufonga lau mua. Talo falava ia malo sai fo la fionga masanga nei tai au. Talo fo ia Savalina talo fo la fa fonga si fonga le mo malo la so fo mo langi mali fo yaso. Malo ia. Ia lava o toi tasia si vai aso le tat fa solo tu vai aso. Fa no ngaile ke si masi ia male tau sanga fo. Ia o fo ua pisi tanga te. Fa ia to fa tau ngo me alo fa nei vai ta. E doa me fai ole lo sa vali fai fa tau mo polo no fo le ia pa le tinga le uru pe lo fu ai le vai ngale to no o card male la fa mo tau tal so fo ia si le no fo le fa le ti tau pe o le ia lo o ile ia ai mo mo atu nei vai ngata wa yo le ngal venga sa fa tai a tonu le vai so nei sa mata tanu to mo le pole no o polo e lua vaenga i le fia watu i sa talanoa i le tūlanga fo le o le Three Waters po vai e tolu fo i le na vai whatu mai i le malo le o vai atu i a whainga fo e taunanga i le whainga o le vai e tolu New Zealand ina i a whatu pe le malo pe o le ngangana na i pe o whainga o ala titili ia le o me le malo fo le o mato i tala i umana tūla fonu le lau whaali le nganga fia o le o Anita Baker o mena na sauta la no le vaso ni ale manino po fi tonu ale anga ile malo ya le o mona fatu langa mai la toma a matana wi ile mai ni sifo la tota yala o le fati nonga o le tulanga le o le polenga a tonu ele nga te poru a polenga no uma o le si tiele o la fonga po rates a tangata tai tota e fa tu penisi o vaenga ne o unanga ne mo mie tato uma ia o le vai ele faise me Aloysius tolu vai o vai tau mafa o vai ta ele vai vo isa o le stormy ti munga ia ma le vai mo ti o toto o vai ngata tas ia o vai ngana lai tau fai ia mi si le o ia tu le wa fa tu langa mal vai ngana le si vai ngana tala no le fa tino ne le fia fine i le hola le kuki ailani o le failo alo ia le o le Pacific strategy e luoia strategies lena pasia el pulenga no pulua ia e sele o le tai ala le maoli mo la to fo ia fu so ni el pulenga no nei pulua ia o le lai fai nei te papal town nei le vai fai le la to fa la longa alo ia ona nei le afia fil afole lima o ina ele hola kuki ailani e fai ma la to market o afiafi ia mo to mai nei pulua o le si vaenga na fai na ngai fo ia e fa pe mo to e fa fo to pulua e fai fo to ta fa mai pulua ba fa ta o si ai ngole fa pe tele ia e tau mafa me fa pe na mo wai fo ia o le na to e fa so ni pule le tio i la to fo i au nanga a to ne pu e fo se video ta to ni le fiafi ia o tu langa na e mo le tapenanga o le so o le Golf Academy e pe no tau whaafonga mo le whaasala watu o tau sanga mo vai sa masani na whaia golf fundraising ia no leo nei tangata matua a vela to ta lima sfuta la alu su lima ta o sfu valta la le pe tau sanga mo vai alu le tau mafutanga ia alu sfuta la avel malai umai ele lava si tupe to e whaia le ngaluenga tau sanga nei la le o el swinga o le tau nu o le golf tolo mele masani na whai a le o whai na o se mea lawe wha umai le a fo po kalame tamaiti i tau sanga nei se vai le swinga po e wha pe i le la ele pikiniki le whai le aso ina iau te a lakun i le astofi o le ua ta pena i ta to ofisa ni ia ma na ialum wha na ule na ia tau sanga atoa o le aunga man wha mo o le academy ina ia maua le ava noa e alum wha na uiti o tātou e wha tai ma ngā i a o le ta alonga ni o ta ngā polu a wai le tau ngufi pe o le me tonu ana o le autuna
o le tausanga lai va o le amata mai le whae o le full fit ui tausanga walum whanau. O le mawhai o na le stala mo i ia na ia ale o le tangata polofesa le o Shandon o ia na e whai a onga. Ia e o ia i whanau ia sto na e lua taimi o le afos full lua ma le afol tasi. O le afos full lua mo la tau ia i whaa mfuto amata. Ia le afol tasi o la tau leo matutu o loa tale polo. Ia peo tō mō mai tatu tanoanga fo ilungo liti o. Ia la tau o leo amatana le taina i teine ia masaini tō whaafonga mai ei. Ia o le fo utele na malo i tamisanga pe awhai. Ia amata wa suli ma tau sanga o tfufitu. Ia umalo tfufitu. Ia ona o eset fo leo la tau o isi o maua ia ta alonga ia membership o la tau wa awai kalapu. Ia maanga ia tua ilunga pe awhape e roa i pele le a fo le whanau nonga ina ia ta alo pele ta alonga leo. Awa a elile, e mai tau mai ai tangata New Zealand o e ma ave o i kalapu ma ave tournaments. Ia e ua ane manuia ma e alu i tau wanga fo li le whaavao ma lo tulang whapena. Ia a e wha lango la i e lo o ia tino u ma e tau mwhai ina ia le leilau ta. Ia ma la wawa i le ta alonga lea. Nisi le ta alonga ia o ngā tele mo soi fua ma lolo ina. E te savali e tai whai tū la te savali e ma tala no tangata ese ma navale e a le lei tonga la au le te iai. Ia e sue polo voi lalo la au ia mo mana e le lei lalo na la au. Wha polonga na. Ia pe o le vaenga na le tam whai e le academy. Ia o le la e tam whai i nai pol kalame mo alum whanau. Ina ia tam whai fo i whatai tai whaonganga o tato api leo umana whai o le ngan Samoa. Ina ia ta alo ia e whaonga le ngan Samoa. Ia upu e Samoa o ngale golf tournament. Ia se i matofero i le stofine. Ia na Tesla ia se fasiri fo i po i roi nisi upu Samoa le. O le golf mane fo i matua o alum whanau la awai. Ia a matantal no i upu na i te o vatu fasiri. Ia a maua tangata le tali. Ia na maule o sana whailonga. Pe o mena le tau fo i mo le stofine. Ia a Savalina, pasi atu isi vaenga o ta... Malo. Ia, pe mana ia whaate atu nei vaenga ia tunu i whafose ia siasi atu i tulango le taua lea i kāsa msanga. Ai fo isi vaenga ia pe wawa i atu i wei poti o tupe ia i fōa i atuanga i kāsa o fia tau sanga a lea. O le so le na mo i fo i le po ana po le na vai atua i atamatai au nei le timu lai mo ia kāsa a. Pia talo fo no to te le al fa le tonu la ia i o sofa o mole tele o fa le us fa inga isala e ia o tele tangata mali liu ale o batu ne mole vai e te vai tu sa va vali tangata o lilo vai va fo ia le ile vai le ropo atu inga mala le o si tu inga vai ngol la ai sa o leo amata na fai fo mal sa no anga al Palestino America la to yelo la to suile o tu le tala no ia ele Palestino o Israel. Pe au amatan tau lusi le lango tangata langi ile va ia tu le mele tu. Tau na fai se fofo ia la e malofo ia le Palestine se longa o le ia mastanga to masi. Ja ngola io le os fa inga le awa ia e to tupu fo le mele lumana. Ia atonu e sa auto se fo pe va i tasial me o tato ala lofo. O nei tangata le i lave vea le whaingo whai unga i ale amas. A leo o mani liwo toi malato o tina, o teine, o tamaiti. Ia, o isi le, o le wainga lena le vaisa fo i neipo on tuatu. Lena mai nei tangata tamaro loa. A Palestina, ia lea mai o leni o fu ai wha a pia o le toa ianga o whainga ia sa wanga wha pene i o in. Ia o wha lave o lena o so wha i Palestina mo i sala eru. Ia fuli mai losi i sala e luma tua i fu e tua inga. Ia o le mena le e tupu le taimi nei. O le mariela, e le si mele o mawali ai mai nei. O le Palestine le iei nei. Aia o ia le na te loa, e le tupe, kai 4 miliona le e mai Qatar. O Qatar o le nuu le o le na fatula nganga le taimi le na malo loa i o tua e le fitu aso le na malo a fisuia ia. Ia mai e tangata ina ave avo i Palestina. Tu se tasi tangata Israel, ai tolu e tangata Palestina, watu a. Lo inga se fulu tangata Israel, le to e whaasao mai.
Ia e tōs fulu tangata ia na whapangata pe loka i Israel. E matau lia e pe luse lau e la whau tangata ia. Lua se lau pe lua se lau Loinga whasi la luse lau ia, loinga whaatele le tōrua e onu se lau pe whitu lau la whau tangata i taunto e watu i mai. O le mea nana le tupu o le whai fsuinga. E o le tala Israel e le uma le taua le au safa inga nei se ilonga ua mai uma tangata Israel lai o. Ia leo whalunga o tu e lau o maua i tangata wa pe o mali liu. Ia e whapeta la vo ia Hamas. Tangata nan la via tōs whainga. Ia. Ia o tu inga tala le le. Ia le whainga fo i lata mai talua nei. O la fo ua pamu le vai mai le sami a. I lalo wana fo ia i le o tunnels. I tau whai e flash pit mai e whafu tangata i uma. E la la fi. Loinga la whape o lai tō i lalo naman tangata isala e lule ave. Loinga e la ave vea tua mana i tangata na. Vanga na ai wala tō i loa i le se me whape na o tupu. Ia le swain. Ai o le sila me mali ele o tau wawai tue. E whai tau ta mi 4 miliona le na mai i kata. E mai wha mai ave soane ia maa se le wainga o tangata, tau singa o tangata, mai soifua maloloina. Ai ele Italia, le wana i loa e al Palestino ai foi o Israel. Ai foi lana fautoina nisi tangata o Israel. E le fitau i tele le mea na le lopo ave tupena e whatau wha au penga ia. E le lau wa ai nei, a wha pio tupena na mai e whangai tangata. A whela mea mai tupena whatau ai mea tau ia le ai whai ele. O lona winga, o mea na lai whai ele tau. Lea lau a matana whasiring, ia le Palestino o Israel. Lea mea na e whatanganga i tupena e wane. E matau lia fo le mo lia le corruption mo mea tupe mai si mea. Ia le lopo le si vaenga le la vea i fo i mai e i. Ia le utu ai fuli mai toi wha uso wha i tangata Israel. Pio vaenga leo lai tau vevesi ai. Ia. Io e maani e fo i pauale le talo talo sui e whai ai tu talo whane i nai ta awa si i mai pepe o tamaiti a. E hoi. Pia le ale me whai ni tanga kua ngā tamaiti le ama si la toanga sala ale. Ma le mea lai ono tupu i lau ai mo le luma nai. Tangata uma ia le la sao mai nei le vaenga le na wa ai tu ai ngā whainga nei. E whiola i mo la tō wita mana atu tau. Taui. O lona winga. Ia na handua ia le whaapea le tamu sanga le tu ai ngā olanga le e le tu ua le misa le whaia o mai whaapea o whaapea. Mo ele nei. Ia ai mai se o le wala talata fo ia soe. Ta wai i nei fo i vaenga o lalangi taimi nei o mo leo Kirisiano ma a ia ai. Lo fia ngai pe la tau ma nei maftianga ia. Ia rope malolo ina whana ai se whai mo le lotu tatu e amataila ia. Sa o lele. Ia asiasi me Australia e se foi le vai atu i se fofonga Australia ia mo tangata mai fafo ia pe ia fo i whaatau la tau whale na tua ia lea ai le se me whai ia. Ia o whaile la tau taxinga o whale fo i le o e le o whaonga o le la tutongi e le e umalole ono maa sina i le no fo i al whale. Ia whaile o le taxi e le la whaonga na i tutongi. O wapea mana ia tele fufanga le Australia. O le maula wa e mai na whapea fo mai nei nusila mai sinu. E o mai tangata mai whafo whatau. O na tua ia le whale se longa sau ta whao mai. Sau le peo lana whale fo le holiday a. Ia na. Ia na tua le whale o le so le whale maututongi. Ia tangata mana no fo inisi a le. A le tami fo ni whatau e tangata na whale. E alua i longa ma le tau whale. Ma fo i tele la tutupi. Ia o mai leo au milionia au bilionia fa tau fale Australia no ale fio ai ala tu elfa ala tau so e meno no foi tanga tau Australia tau mata tau fale ia mai rol tu la fon tu ai fai tu la fon ma nei ia tele e ia mai le vacancy fee ale se si e fai mai vaenga na ia ai tu sa mai original application fee wa ai tu tongi se tu pe fa wol fale ala tanga. Ia le la fa popo mai me vaenga na ina ia. E te le la le fianga o la tope ale o mai fa lia. Mana ia tau sia wa le fonta wa i New Zealand e o mai tangata mai fa ta. Tau na wa ai le taimi nei pu ini fa le tu fu. Wanga na wo mai tangata ta fa mo ni fa ngala ia. Wal na tau ni fa si tonu wa. Fa si tonu va pia. Ah, mana ia. Ma wele tupe. Ma wa tonu o le si mele ale tau tata to fa le o tu wa no tangata tele tu. Ma tau lia o le tala tato. Pena le onu tasi e sene le maulunga le nei a. Ia. I tupe Amerika.
A saula le Amerika e o e whaatau le whale tātou. E ono tasi sene ia la iei a e mawale tā la New Zealand. Rono inga, e lai titi o le tupe e wha alu e whaatau le miliona ene, e le ato se miliona o tā la New Zealand, pa sa mo tupe Amerika. O mea ngai ti ngai nei tātou tuso lai sa ue whaatau le tau ale whaatau le numero. A ese le value le au maa le tupe. Tauna ai fo el tato malo le ne manu le tau so lo me mo tupe. Fai mo le fai ia fa la pe o la wa ngale pipi le uma. Ya, o la se tala pe e se reporti fo i le fa taule. Fa ili le Beatles le na sa nei taiao. Ya, mani fo se tato musika te lo e le wa ngale le pese na ta o le Abbey Road. A tonu isi te mi se ta mai tu foi pe a break le ta break na ta mai isi na pese a tonu ma san il to te lo ma tu te mi le ono sfulu fits full fa lo long ale fa ile le pilos a ile a wala foi va ile pe kolus o le Abbey Road le ngole a wala na fa ngole ma le la to pese na pu na ye la to pese o isi pese na pi to sili na ta ulia na usau come together, something, pisiva pena. Le Maxwell Silver Hammer, o le Old Darling, Octopus Garden, o pesena. Na umalo na po el pesena. O le lato masini la le po e te pea tato masini o le mixer console le po e. Ia no fo au toi fa fo nil masini la toa. No fo lo fo a elisia onga na e ave faie la toa onga me va pea. Ia no fo le onga o te lapis. E a mawolo le siri na ala tu mali insinia lolo to ka muta le na wolo le tal angole o le la la o mo fai la auction e te vai la fia ni milion le mo wai fa tu le a ongale na ye o le ma fanga fa ana te fa le ai fa ta muli o te la se la tu pe mo wai lo inga tu salamone le fa lo tu le o sa o le sila e ro me tu o le ngata o le tele o le tupe mau le o mo toi fa fo le masini le a la alu e fo lu mama pese le te tono le Abbey Road le album le na fo le termina ia la toi pe pese ne vota ngata wa le la toi lo ai mo ia pese ia o si tu pulanga ia na fa na no tu mo le Abbey Road termina pu e le lo ia pese a sa le mato ale la te i le toi fa lo ia mani fo ina te tau vo kisi masi le wala toi mo tala le ia fa longo fo isi pese ia fa longo mo ai ai isi pese o te vai atu pe pese ma sana tai tato kati ta kita la le yo so something ta pese se vai to fa na to vo ta to felo ia o le vainga le newspaper nature au pe o le 2 miliona ta la le mo le company le Wellington Water ia pe o le baba ai fo i poni tupe mau fo i tupe o le o mo mai le tala pe o le tata no mo fi ani te pe ka le o tu fa mo ti mal malo le me tu wai le la o la to foi fo ma dia la o le Greater Wellington o le Wellington Water e mana na o ni tupe va tu foi mo me o tele o mama ye pai pa o Wellington ya o le tele o mela mama solo i pai pa faso 5% o le vaile le lo le lusi o mai i liki o me mama solo i pai i Wellington ia le ta le fa mai for langa Wellington i le lope una fo mo le vai tai mo ta ma fan langa i le level so vai ai ana fai mo ia mama ia e le se me popole wa faso 5% ia o me la le o tu la me nei ta sanga tu lo le Wellington mo te i pulenga no lo le ve fo me nei mana mi ma tu stupe no follow pule no po ro o ye Wellington vai pa siesta to 2 miliona ave so ni va ven fa inga ben ai ela le su ye pule nga no una tite o nei mana tu va pia ele sia nga ave fa na tina chile na me el termine ma sile la mo kisimas o la ma wa tu tala e 1 miliona le tu pela e tonu le fa ro ele fa nga tonu fa mo tu pe na to so to le si tu pele a lo no winga fa tali si e tauna mai ni li poti al fala tonga le ta mai pulenga no o le ngal wenga le to umana fai na lo to mai foringa mai ele o ye se ta nga li poti va pena e o le facilities la le mele al volta to pe le lo po a to no nga wenga na fa
a fa pele ono miliona le tu la me mo le va ve ona fa isi mama ia e o tūlanga na lona winga la mo mātou i Wellington wa le la ita la fu le si lua miliona le si tupe vole le e loin la ita la fu na va popo i rates e wa la fonga na ya o pawana la wala tongi e o me fa pena ya me silina a fa ngale vai wale sa matala no fo mo le pule no polu fa mo le na ngani ya ti pule no ya ai ta ele pupu o ne umilo ta ele mai pese ya ila lo le shawa ai va ve a o te me full ni fo se tulo ya te pe pa te me pala se ni fo ki fo le pa le te me ya va le singa ki ya pala se ale ni fo ala ya no so ya fa pe to lima ai tanga to le ai al ming ol faingo mana ya fefe ana tu la lo ni pa ke fo ye se vai po la le telo le vai le arwo le taimina ia mali taimi le ta ele foi fa malua ia pe o mena na tatano to le pule no to polu tatonu mo tato uma sa mo fa no longo mai po ine New Zealand po ale no una te no te ala le taimi ni e nga uma fe au mo tato ina ia sefri so vai ia le meta wona wa le si se foi no la pe le se vai ta ole e nga foi sa ole ya no sa nga mo tato uma wa pe fo la mato ia le sao so nei le asio le na a fia i tato uma nei vai ta tau te le loi fa la fa na tu rai fa fo se iana na ona so fa i tato ai mai se nei vai tau ai le tau te lava ta pena voi lai me tai pe o me ne o swa vai e te o le pe fa fa sao le swa vai ia ma vai nga fa pena wale fa te ia futa to tala no so vai a ila so lua e nan tu po le hai sto ia so lua ia vai tu po le nei le office au la to ma to vale ia te ia te mai garden lai tu mai te mato ia o tipi o ma le hai sto mai me la au to e mo ai sa voi o vai vole o mo le garage ma tu o fale a pessoa e pa mai me e pe ale o to o le winter ale o samata to te se mo le wo ye yo a to no si va inga ye o le swing o le tau o le fa mai ta to vai ai le po le mai yo fa inga fa na tu rai ai le roi e le tau na pa u se sa o le i se to inga di bunga va pe to no le e tamba fan e pe yo le mato pito no le na pito sileo na afia sa ala le falo loa na le supermarket ya le New World na sa na tau ia tuai le fiafi wa va tu wa ta e umati o tana i luma ia te puni ato ana i tuala le mfaina na o ia tuai luma o no o le e fia ngaile na i tu ato ma vale o na isi a inga nai e pua malanga isi va ngo tau anu o fale pe na fo le fale o loa tele na le Salvation Army ia sa fa le ngai na fo i tio ata e pese o le au fai tala i o vo i mata i po ani vaenga sa fa le ngai nei tono si mato vo i pitono ia e wala ki ele i ana umi ia masalo e tele ni tulanga o ngaonga o ia na matalo no wa na te si le fiele foi fa fonga me le tu no tala no tu si te mari le holo na lui le ta tonga lui fa ta si mo por kala me so fo malo lui ai sa wi tu na la tu mala na tiken mo ta po el fa lo lona ai federal security o tangata Pacific au ai fa sa na pu ya la topia pu ngon ya ta lu o fa tu la mena foi o le media na te wa tu o le media ta una pu ya tam fa la ro la lang ia na ia fa na tu na ta to tele ia e fa fo se ia ta to ia ai le o mai la ta pena sang se fa sina ma lo pu ia na tu fa wa mai le fa tai o le pese na le pido se le failo atu le por kala me ia le come together ia le la tatu se atu fa fianga sa mo
ia mo le taimi vai foi. Ia toi whaatala whātul vaenga lua po kalame o tala la walunga al vaiaso mo nei tai au. Ia, o le pese lea lena tai na mua mua atu le pe tau whaafonga ia, na pese na lea. Ma lea le come together a. Ia, na watu le pese na o mele ma te mau. E slatu lo se pese leo se pese sa mo whape lo se si a mesiana i tangata matua pia. E vai tato le tio, ai vo se sele na meo o poi vo suia le tio. Ai lei ina fai atu foi vai se pese o le pese le na matala no atu ai. Se tato fa manatu i tangata matua. O le si vaenga o te loa tupu nei a pe on tata no i le avo i le alu mio o pese ia. Ai o le whainga o pese i aso la. Pe a fufu i aso nei. O aso nei ai mana o se pese e le ngata le sau upu. Ai mai manota ki kara po le gitara po le piano po le ala se ukulele a. A aso la. E tale pese na i tau whanongolongo le ima i tango le su e po fetu o iau lima i coach i tūlungo ki kara. E tau mau an tango pese a. Ia mai whanongolongo le ni tau tustusi le upu la. Au nei. Tua i laki a leo ngā tupulanga le wai so se pese fauana le lato le koko. So e ale upu le pese le mo na upu. Ia le umia e sau umai lunga. Ewa e tua mai ma upu a. Whapela ia. Ia mai ma coach. Ia me tu o iau. Ia vai ko mai lunga. O le vave la le puenga o pese tangata le nei pa i mo fa idi ma le sa umai lunga. Ia al mele na ia sola. Fiu fa longo. Ango ngolo le tiole mo le. Yo. Ia suinga na teknologi le nei. Amu ia ma tupula no le. Pa fo le mena ia sola. E fai le fa longo ale le la fa longo. Yo te le fa le tolu. Ai sale leia ia tau sipela upu ina vai tau a I upu fa pertania wa vai temi nei ia lena le oso me upu la wai ia na al fai tau la wana muli ma o musika me fa pena va vende le la ingilisi a vai te pese ma ia o fa le o le upu sipela ngo upu ia o tile ia le ma ia ma tau ia pese nei ma fo a la te lo ia sipela upu ai la tu lo le wai temi nei ia o ngai vesenga
e fai le tese mai spela mai le upu le. Ia usi upu le fisiri mai le na pese tunga pese e fai ngofia la ia. Sa o le le. O me foi na le fautu ina to i tato a i te mi o tato po kalami. I ainga amisi ia lu fa na o le fa na ni. Fai usu pesa mo. Fai foi to maftanga ia usu auto se pesa mo tu ai mali pepa la ia upu lunga. Wai mo o mai lunga le koko le pesa mo foi tato te mi le tele upu pesa la ia. Ina fai ia lo lomi mai upu pe vai la to te phone fe ave ai. Pe tu lunga TV ia na pesa a wai me fai na casa tu le e le teknologi na tu lunga lo telefoni ia na vai le pesa lunga tu lunga le televisi. Ia na tau pese whaatasi umala makulingi e tamaiti le whaaleonga upu ia malispelanga upu ia. Ia ai whai ama tau testa o le fiafi whai. La wale spelanga le upu lena e wa ian lela. Ia tonu lisi awala na ia o e fo. E me sea pese fo ia lai e fo i matala le upu pese wa isi pese ia e pe e tasia le upu e tele ina ia ia o ngā fo ia mana isi me fa malam lama le mata le upu tama tite wa isi pese alu be wo male sipelanga upu wa mata lia fo ele be fo le ia me vol fa nga fa ma fa ko mali diu o to nga te mina ia o malam fa na ina la to malam lama le fa langa o nei mane fo tata no pese le apile wo o to malesi va nga le ile o ngana ma fa nga o pese malo fa le sa ta no le tawa i casa po la se tu langa wa ye pe wa ngalo atwale tawa ye Ukraine malusia yo o tau fa sina popolo Palestine Ukraine wa lu mo le tau la i mo le va ale la lo langi i Israel ma Palestina ai pe wa ngalo la to o le polenga la ye o le wa matana tang talu sanga tu ni tupe wa e wala ki ia Ukraine o le mau piliona le mo mai fa foisia tu no amisia Amerika le fa tu pe la to me tau ma fa ye la to tali e to Israel ia matoli o te mine ia Amerika ele Italia le paketi le mana mai le fia piliona e ave i ia le fa mai lo le io Palestina Amerika i Palestina Ukraine si lo sa ia roto le o to fa ye mai au ngani anga i o le fa muli mana mia tele to so ni awa a te o ma ro ru si il melia ele ngata le o fa ye o mato ale au so fa ye mai sinu le sa ye mo le Soviet Union ya sola o tele sinu una i le Europa sa ye o mai la lo te pe o America ma na states is sa ye fo la United Soviet Union ia o le la tam faila ia woni to tupu le mena i sa lo to la to pe o le tulanga le ni a o faila la le tam sanga le ta mai tu ia le vo sa ta sanga le fa tonga Union Europa e lus fu fitu ia no ula to tono le Union le ina ia va vitalia la to o le na ave la to sanga ne ia tono o ta tono manatu le amato ye tonu i a so fa imato lo inga le so fa umali European Union lo inga tali fa tasi mai rola to ele na ole e ole la na lo mo le fono tala to na fie po an na fie le na fa mo to lo fa un na sa wala i ole Palestine Hungary mana na ia ma na tele talia le talia ina le o fo yo Ukraine tonu fa na tonga le e lo to lo fa le fono o mana taula na ia fe au fa i lole ma fuli rola fa le palot wa vo ele to tele na na pa wa le no le a wa ya le o lo to tasi u ma le si lus fulo ne fa i lole le palot ai mai e ma lo le palot ai lus ele lus fulo no la tanga talan palo a lus fitu ale la facility nga fa pene lus fitu a le a wa ya Hungary ia o le tula fono Mariela le tula fono le o va e tu le e sale abstain tu se salu le ye to time ale ia e taulia tu so lana ia lo no winga la fai lo le palo tala lena lo atual Palestine Hungary malantala e le o mato le lang long ia lo no foi fa ai o mal palo tu se le fai tau mala to va foi le tu se le o le palo apia ma ia tele fai ngol tula fono le wale la tual to tasile la liu a to ale me ya alo in fa la to so se me polarity le mo ngo to ngam ta upu ya ai le madie e tawana ia i mafuli uma fa tasi
Ai le ia na le te no foi fa fo vai. Mana ia foi le Ala la utari o pasia, la la mo toi fia pele se no e vo Ukraine. O le la wa mata na fa ngai o Europe ai si la sanga e wia. Ia ona mo e vo le la to fa monianga. Ai mata dia. Ele te mo montal sangai. To tele au si foi no Europe na tete. La ngol corruption. O le mena fa mai o leva ia to le o le leile va ingo la to tupe ma fa ingo me. E ele te milenta ta no vol po kala mene sa tele na va e ai Zelensky la fo le tanga tana ta ye si va e nga o Ukraine ai mo se ai o jo tanga tana va ye mo va nga au mo me si va nga si ono tu langa na corruption ia eu va me lo e Europa le wa mata na kilini e se la va nga la e de la u fa ye lo pa lo te le o te dia lo la Malo, mana ia foi wa ilo toi foi tu langa wale pi wa ngalo te ata to Ukraine malusia ia wa pe wa alu mama vo fau I Israel mo casa ia ai o te lo te mina ia Zelensky tu sa le wa malo ia Lucia ia o lo kwa I de le o le ma ne te le me lo fa le kisi masia Ukraine le mo wai ia malo amsanga ia se I diliu mai ni tala I tono New Zealand la to mal sa fai nga malo ia mai se foi upo fai o malo New Zealand le foi sa va ia tu le va ia sonne ia pe o le sa fa I lo le tal tono nga la vai o palmia la na te fa to ina la na kapineta ona lua ni pepa na Sofia mai foi le tu ai pui malo ia le pe liki ta wa ia na o problema sa na fa onga ia ai no winga e pe masalomia I pe isa se ele o faiona o le sa sa tonu o ele fautuanga na mai ele malo foi toi ele le foi le pa le tu la fondo le fair pay agreement ele le e tongi na tangata maula foi to tele na afia ia tangata e maula lo tongi ele be I tangata mauli Pacific ia mai o fautuanga lana na mai le treasury ia ai lopo fa fena liki tu tu sa o le ana mai sa o fautuanga o le mele tonto amna ia ai mai bute ia le malo fa lo ku tala no mai lana mai fautuanga ia ai le utali al malo le o mona sul tu la fon lana no fo la on in urgency tu so fa va fa na chinachi fa ngo fono le umia tawa se fulu le po ina ia se le tele pe fast food va e mata o puile ntala o tu le sport kalame e a fia ila tono 5 na ni si vaenga ye toi a foi fulisia ia e mo me o tu la fono le umna pasia mal temio le leipa e la vela male tu langa le ia pe o le si vaenga la na le o liki na pepa toi liki male si pepa na ia fesiri ngielo po e fatu to ina yo minsta matanga to o le cabinet pepa o le pepa cabinet le alu tu e matoria foi me fa pene I se vi me fa fonga le tunu e se tala no ni to minsta na la to le fai lo la si o vai o le mele le tu e fai la si o po tanga te tau no longo ia batu la na policy le va ia na vai ngol policy le ia tala no na isi official ma lo le la fiel me al netas ia e te la isa nga te tala no ia o le lopo fena liki I le lope ai o se si o tanga te fai ngal vengal malo ai le o il cabinet a to no me vona o tali fa pele palmia o le te fatu to ina o minsta ia ai o isa na ita tong ele o se minsta le na likia o sanga ta mai to no yo ia a to no le na e o sia me ia o le foi tele ava enga o le wa fa na tina te fa pasia ne va ia so to la fono I tono palmene pe fo la ia ma le va enga le fa tu pe fa le le ia a va enga ia police tu pe fa le le tu la email fa nga malo le pa le na mai wa tasi ale mandate po le o le fo le me e auto e nga venga fa tu pe New Zealand in o le va enga le o le inflation po le tau si ti o so fuanga ina ia vai le lo le 2% a mataria la lo tsa sanga tsa lo po tsa sanga elentu no mai lunga le fit si mai lo 1% lo inga o fa to wina le ia pe vai le lo percent le a lo fa ono fit ia ma vai lo le malo mai lo le o le fenga malo le lipa fai le sul tu la fon
e le ngata ina tō mata i tūina le lua le tesi, lua le tolu pasene lea. Ai e wawa ai ma le tūlanga o tangata whainga ruenga i New Zealand. E le anga le lei o le tūlanga o le tau o soifuanga. Ai tō tele tangata le ni ngā ruenga. O le mena leina whale tūla whanuna. E le lau o mai nei whainga marofa mai de ai. O le mena le o tele le o le rol whale tupa le me tau la i ala na vai. Whapea sole. O le wa multitask o mutangata lalangi a lewa mai le mwhale tupa na vai ni me se lua. Le la uma fo na fai tu la fono o sto sui tu la fono le pasia to i fo i alfa le tu pela na iam ta fo yo i tas o le tau o le va ai le le pasene tu lui le ai tu pe tangata a to te la tangata le ninga lu ngam fia ai tu ele ro pe te fia ai o le le usa ngal venga polo fia ai utong ta te le ale tau o le le fia ai ala tamuta na ia lo tupe al melo le via ai o le se tupe o te le atu la le anga na ia o mai foi lai i le fair pay agreement ia po le o malienga ia tu langa o foi le o tongi ia tala fia ngai pe tu sa ia le o le fo ave ese na o mona ese tu la fono na ia te le ia le ngo mena le la o maten tu la i mai ni e toi fai tu la fono e toi pela o na ngai le la upasi o le la tu isanga te o toi te sui ngo ia mene ia te le ala fia ngai e le mau le al fainga malo ni o te tau pitia o le la tau fa mai le fifia la tau le mai o le amatanga mai ai o te mina pasi ai langa ma fai e nai tangata to i le titi ono mai a mata se fainga se finonga e sui e tutongi. Ai la vea tua mal tō tili. O la tō la mau whawhia na mai e tangata pēna le lua e pasene ai mawhaina na whaia no whapela ia. E le ia se ngol mena e le fifie ni le coalition le tō inga whainga na malmele ni la tō. O mai anai pātia na ta yono pasene le si waru pasene a mai sui ato. Leo tō whatanga leo lo tō e sa tau na va e mo mele tu pui ale o di diu le mela ta o le ale se ia o le COP28 ia le fo ie waia painga ia suinga tele fio nei fono ma le e fa no ko tato telefone vai aso nei ia o le sa tau mo faia ile fono na ina ia se fa se mali dienga po se fa upunga e fo ina ia ta fia i lo le toi fai o fossil me fo i o le suau o koale a ia ale mo ai ele ia se fa punga fa pena sa va pe tau nei se me ia faced out o po mai ia face ia li diu ese a ia ale sa fa mai e transition e se le upo le face e se le transition a pai i tatoa nga ia pe fa pe na le fa punga pa tamo fa sa mo ai le fa pe o le face out se lo fa makalona sui a ai me le pe i ka ko va i o me na tatoa me na tatoa nga ia ya la o me fa punga na fa pe na ia o lai fi fi no ia le so nga mai le ko ali o le suau New Zealand leo o fa tanga ma lo fo tato a mata ona to e baba ai e to e ia fai mai ia leva vai mai motor Pacific ia o te loa e te le ale afianga o le vano no fo a New Zealand ma motor Pacific i fontanga luma nei wa e o to ro te le ro pe o to nei ai te o savori e te no Pacific di vita no ia New Zealand wa le solo mo ia le o fai le ulo lo sikaleti ai me se mele o le to e fai o fatanga su engo so o menga tai fale o tato New Zealand yo mena na tu isina me mali ele termina fai unga le ai mau mulmudi le mali le au su fono Pacific langa ile ia tono termina fai unga le ai mau wato la tana non ta o la ma fo pe tio fo ya la to sa ta tawa na yesi si tonu o ma fai mali o le smartphone e video o le la fai ai se le mele fa mai ele ia tonu termina fai na to me na fai sa tonu te pena le la to ya bia soli e ia tato le wa ya sola e kio voi a o tu fa le i tau foi
ia al mena tup me fa mai e fa ia tano me na ni fi ia mo se sola to lima e to fiela ai pe se ele tupulanga le tama ita ile le se foi malo se ona final e vai le ta o le activist vai le foi fa tu me foi fino ia mta fa pene ma ne o fruen el fai uno te vai e fruen io ma ne o la to foi la ne o tanga te mai so ni le Greenpeace mai si e o te loi fai fai fo se ne yanga luenga si e vo te pe o le Creta o le sta mai te le na mai Europa le na mata mai o la titi e ai o me na le ngai fo e io o e la tu la i mai fino i mta u fa peni ma o le o la to i tu pulanga i la iti o le pui ngo la to mo la tu lumana o le au matutua i o fa tu fa le ia le o mina o le o la tu ai o la mai tu pulanga la i tu mai o le se la lulang sa o le ia o la matua e le o matua uma e ia matua e fa a fingita le tu pol fa li ton ia e a vai ne ba lo le fa i po ai le o mai ia sa Winston Peter si sa mo ma le si le o si mo ia ai pipi e toi ma laxe ia mo toi le fitau ia le mele ia ni ia o le misala le fa ia le misal to na mo ta to te lo New Zealand le e vai ni ta to le ngai lu e mo tova fo il palmene nei vai a so te io tali ma fesili to no palmene ia ona o le ia le palmia le sa malanga to mo stai pu ia Australia e pio va to la mai lo Winston Peter se Try fia laxel te mile na lo le fol fa un nacional lo na fa no sa lo i l'université Australia. Ya na ai ole o pistela na le na fo tu mo le fo le te mile. Yes pa mo le au va o tanga to masa ni le mai ai. Sa olia. Le pa violtalia. E va le cittadina le fa pe to fa manga lo ma tanga te la to me le fa. Ma le o te le mo fa pena o poto e tari o tanta voi so no masau mo voi au pe ma ia voi lo sta ne voi ia o va la o mo le le ngana va samana ia na tel malu e de so ona va mo in le ia o se tasi le o tangata i longa fo itono tangata Pasifika itono New Zealand i vai ngai o mata tau soi fo malaloina le ona mtoa manino al vai aso nei lana fa ma vai ngai e le toi fia vea mata i tai o nisi o whaala tonga i elwanga tau soi fo malaloina tuku i tonga. Ioi. Sa o tuki tonga o levon tau tua i New Zealand sa a vea fo mata i tai o soi fo malaloina ni New Zealand. Tele na iai i mo meu whaala pupu tonga e fautua ina le malo i vanga whapena o le fo lana i tono senate le pe on tau e fautua ina le fautua na i fo i la sanga le anga i luma ia le o fa ma vai vai aso nei lan tala na te le fai o no ngalue mal malo le nei an fu fanga le ia ona la wa misi e isi fa pe o ia le na fa lango lango fo i to te ia lan tam fai fai tu ki tonga e mai lunga la tu me tau pulenga o fa la tonga governance ina fai fo la tu fai o la to sa le la o se nei o te lo wa ese ina ia mafai ona fa sanga tau mai lo le malo wa im fa intala no mai ala i tono committee dei ai mafai lo na sau ila la sa lo to pula ia lan tala vai so se TV po se le tio po le newspaper fa tala no e mai sa o ana no ngona mo na tu e le to po le wa e le to la lo o pui ngai ia e fa ai al malia la e la lista ngatelo act party la foi o le ni foi what tele mai mo wai tu pel malo to ngeni tanga te fapia le la fa sa mai tu ki tu ele to ngia o te mina ye o nga luenga fai fu so ani le malo i me ele la wali lo le ni la le tali me le ngal so no so le lo shaki mo me fapia mai to tele tanga te fai nga luenga komit fa to ele to ngia e yesu i o le tat komit fa to no fo mai ai fai nga luenga fu ele se pe ia mo me tama ia launi na ai ta pe apolo trustees le fa ngal ta to komiti fa to ele pe usi komiti e tai ia fe tu pe mo wale ia ta to komiti le te la mai nga lu so so ani ta to ngal wenga
Ia o le mea nai ai. Ia le lau whapepe o le mea le mo i tuki tonga. Ia o wha sa o le whaipule leo le ekte i vai o ngā luenga le whaifua le si tongi. O so soani le maa roma tangata. Ia lana mauna o te tau na tu whaatasi uma mai tangata Pasifika. Tai e whina wa ia le mea le tuku ni. O le mea le ese o le sikaleti le pe wa amata no. Tala noa o mai le lalolang. Sa o tātou pe o le whetu pupula fo le vai mai le lalolang i me whai e tātou New Zealand. Amata mai le nuclear free. O la e tau whaasau e atu tātou whai atu ia Amerika manu tede. E le pu lea mai o tau le nuu ni. Ia na wa ai mai tangata le mau lunga tu mai. Whai mai le tu langa le me tau sikaleti. Hapea o momo. Ia lau o mai ne mai sinu leo na whalani ma fo i UK, Britannia. Ia wai nu te tele a lau ai wapa ai wa ai mai whape e sao lele mea la whai e whai titi ai tangata ma mai le ulo sikaleti ma. A leo te e lau o mai la to e whai a leo wai mai leo to e furi tua. Ue pe ia o le mata upu ana le mesi le fo ue i solo te e. Ia le fo ue ia saini ngā lima to tele o tangata e whai lor te e le solo i o le nei fo i tu la fono. Ia. Ana, o le meu te o foi, o tangata le Shane Ritty, me o whai ngō se o sikaleti Ritty. Ia o ingoa o whai ngō solo ina i tangata nei o le feita i le mele tu. O te masalo ai o na wha mawai se teimi. I o olo na ia lango na moni ale me tauna iai. O le teimi na e whapea. E le mwhaino ngā luenga le. Lana ele o iailo o nganga le mele o le sisi. Ia o le teimi ne, i o lai tau mwhai ai tali mai. I o lai tali mai tua i ngā tali ale malo. Au te lo mo ia wa le fōma. Lai loa i le tali e tau mwhai. O le me e le ngai ona o le ewa o mai whaatasi le to te le o fōma e lango lango le tite e le whai le tu la fono. Ia, pe o le e... Wa umana whaawasenga mai la tau tupe whaasao tātou le soi fō malolo ino tangata o le tau singa o tangata e mamai ma lea whai tangata e mali liu tau sangata taitasi mai mai na moa mai ai ma fō mai le ulula sikaleti. Ia al whau lawe. O le maa losi o kampani ne le iai whai sikaleti. Ia, o le si ali le ai fo i o special place au mai i loa. O ia nasa salesman i kampani whai sikaleti asola. Ia o isa na ia pitanga ma sau fo i musu le uli ia mai. Ia o mai manam ta apu a tonu e langolang. Ia le lau mo la vea tātou le taimi ne. Ia, malo, masanga ia ona o le taimi ai malo lava mo le pukalame neias. Ia, le au whafonga o le tātou pokalame nā mo nei fo i as wharaile. Ia, kwa mui toi mau fo i le whaoponga o tātou pokalame nei o tala lau lunga o vai aso fo. Ia, e mo le taimi nei. Ia, whaaso fo ia. Whaaso fo.